Se wata inui whamanoianga, na lua fola fola mai ia i tā. So se mea o te fia maua, e whaatupu ina mai e lea tua. O manuia, mo e mai matua. Ia e ava, e whaumi ai no ola. Se matua wa whawhetai, o lolua whai waua whai wa mawhai. Lea ua ea le poronga, le tautinga sanua samai. Matua, whaamaloa whawhetai. Manuia, lea ua o tali sapai. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, kasilima i wakoro amo. Here we go. Wave your hands in the air. Get on the dance floor, move around. Everybody, come on. Come on, everybody. Here we go. Sunny days, everybody's out at the beach, at the park, or just fooling around. We're having fun with me and my crew. We be checking out the kickers that are checking out you. Here she comes, well, what do you do? Listen to the need for law and we'll help you get through. Then a wink, wink of your eye, then you say bye-bye. See you at the point after bringing up a guy.
wha maoni o le alofa e tau I le oti ta alofa I o manatu o le hoa e tu I alo ufatu e manatu a le amatanga ia upu mau loi mata na e whai mai e le ai se unga o la tā mawhutanga wa e lo nei le o langa ma ua sui fo I o lo uanganga o nei mau mea na o mana o I ai ua le lea uma I le ala Ia, talofa lava le paia mamalunga o le whaafonga tāpuai. Ia, mai se fo I le sila mai moa le tātua tunu pele Samoa. Ila nei fo I aso to nai wo tātua waulia mai. O le aso sfuma le tasi le nei o se. Te malu afe lua sfuma le tasi, whaamoe o lo o manuia oe. Masi o ainga. Ia whaapea fo I le tāpua inga mamalu o le tunu. Po fea lava le tafa o le lalolangi ia male nei foi atunu I New Zealand, Samoa, Amerika, Hawaii, Australia. Alo mwhai ona mua mai ele au nanga male tautua le nei. Ma lo le soifua manuia. Ma lo le folau, le na foi vai aso o tona iatu. Ti ute mawhai walo Filipa sa fea ngai male atunu. E wha moe. Sa le lei mea uma. E oi lava ina le o toi po selino ma po I male e foi lau sila fia le tūlanga lo iai tātou ma maftianga fōi ia ma le vavao le koviti e pei ona whea ngai ma le tātou atunuu. Ia aile o se mea popole ai. A loo anga le leilo tātou tapa au sili le langi. Ia ma whaatafa ai ia ao vale I lau tau soifua ngalue. Ia ma le soifua tautua. Ma le soifua au auna. Ioe, awai, e se mea ngai koru. Au na tautua mana lue e fo kai mi ka ko e vase po le winga o me la kai fo rin kukusa ai alona SSN ai yo le ia la si me si dia tu nai lo le nganga fi mo le nganga fa tai oi le tele le lave tu ia ma le telefo yo fa fi ta u le soifuanga nei ia upu masani na le tunu o le alofa, mo le anga le lei o le tātou, mo taisili le langi. Ia o lo ta imua le tātou, whai ngā malanga mo le sāwalinga le atunu. Ua, pei o se tāo e lele male lau whā, wai le mea whātusa I le alofa o le tua. Ia sa ofa la le lei tai au lo tātou, mo taisili le langi, o mea le lei, mo mea siri wa e whaia mo I mātou o lau whanau, I le soifuanga nei. Fa malo fa tai o lau pule lea lau pule fa lalo lea le tua ia fa talofa ia te oe ia le pa ia ma walunga ma le tafa tolu o le tatu vanu nofo o pa ia ma malu fa le malo e le ia tunu e pe o le le fionga le tamai tai pale bia the Right Honourable Jacinta Ardern ia malana fo I whainga malo le kabineta le kovana ma le palemene o Samoa o alo mo tama whanau o le atunu ui tupu mai e whapena fo I whaletua matausi. O lo ua tamatongia, ma ua lau tongia I tofinga mawalulunga. O le palemene e whapena fo ma le kapeneta, le whainga maloa le nei atunu. Ia e teinane fo I le tāpua inga, a le fionga le konsula wao lo tātu malo tuto tasi o Samoa, lau fionga whalutoi, ia fa pe fo I lo wa ma le whainga ruenga ia ele nga tele na o le tapo inga fo I le fionga le komsina o le tātou malo sunga le papali tele le matua ia le asi Scanlon ma le whaletua ia fa pe fo I le whainga ruenga o lo o lātou ngā rue mai I le tautua ina o le tātou tunu o I le lau mua I Wellington whatalofa ma whaa tulo fo I pa ia whale anganu, ia, a wātama mai inga fo I matama, ia, te nane fo I le usonga, le whale tu mua ma pule, o I tu au ma la tau, a inga le taima le wā o fonti, o tama le manu o tele ma toto o le whale ula. Ia, whapea fo I.
le tapo inga ia sua ma le vai whanua, whawhoma I tūlangi sa ole masale o mua, ma le lau niu na sa e lua. Ia, whapena, fo I le whare se lau, le whare tau aitu, ma le whare tau tangata, ia, a wā fo ia le whare anga fulu. Ia, ma le mamalu, I le nofu whamau pū, ma le la au nā motasi ia, te o e tutuila mamanua, alo, whatalo whatu le tātou por kalame. Ia, e matua le tu. Ia, te utou lau whinga luanga te tofia le tua, upu masani. Ia, e na wala au ai, ia ma whapena fo I o da walo ia. E le aitu tamaitai, o le aitu o taua, le nā whanua, le ta whaiwhaa. Ia, tali ilangi se ao le malo Samoa. Ia, o le nā upa ufo le malelenga, ma le sunga le mali o toa. O le a o walu, ma mamalu ma pa ia uma le ele. A e ao whaalu penga. Ia, ma mbalu o Samoa. I ali o le ngā ruenga tofia le atua. Ia le nā, o tau o whio I le langi. Ia, o tamasao le ngā ruenga pa ia le atua. Sunga I whawhiangainga mo lātou whaletua. Ia, whapena fo le sao whainga I whionga I pātele ma a tamai te sā. Ia, ai te nane fo I sunga I kopo mo lātou whaletua. O whawhiangainga. O so se kalesia. Ma so se whata whaitauranga. Tāpua inga. Whatalo whatu. Ia, le tātou porkalame nei. Ia, alau tua ona, masani le astonai. Savea ma le Tanoa Ava te mawale sa pesta ta male langi le rua eli se Yuli Al Harrington tu manvautanga lo matua mulitalo la vea fa fitai le tua te mai ia le malosi male mahalo male ola foi male soifua la bli o le tanto tuno le o tanto pene ai manu ia ai le opu e mala fa fitai la le o fa mua ai ia le viinga ma mori la au I whonga au le nei tai au ma le nei fo I as fo. Ala tātou wo. Whatalo wha mua fo I lai nei te mam tina mātutua. Tu asin sino le atunu ona ia pele ia. Tālo wha. Alo se fo man via. Whale o tangata mātua. Ia. Te pese.
Ia le nā, le whawhiawhianga mai le au whaipese ua whaingo i na o le tau aso le alofa. Ma le pese le nā, wa na o oe lava, ilo uanganga, talo whai. A talo whatu i le uso le aso tasi sau fōi kaisalita, ma laula sai fōmanuia, tasi fōi o li pese la viloa. Le mātango fia fōi o lona si fonga i fōi se teimi tā atu se pese a le uso ia le aso. Kaisa tu inga mala o tau o lo mafuta mai o tara ma mangele whataro whatu le tātou por kalame. Ia whapena fo ia i la tau o lo mafuta mai lunga le upenga ta whailangi. Le tātou Facebook page i le rei astonai, ia whapena fo i le tātou YouTube channel. Le au te wawa ia tō lo mafuta mai le uso ia whatoafe. Rex lea vai se tā. Ia ma lea fine ia Shane i Christchurch. Talo fatu le tātou porkalame ia tau ia mai se foi. Le pulenga le tātou le tio i le lo i le 9 Plain FM. Le sunga ia moti a tufunga whapena foi ali i whatonu. Le sunga ia tuulua ia male uso foi ia Alex Fido. Whamalo foi whaftai le nā au unanga lo whatino. O longo pui ali i ai o tau umo le pa ia maulunga o Samoa. O lala ma papa au. I le ai o Keriso i Christchurch. A beautiful city of beautiful gardens and plants, and unfortunately, te mi fo nene na lulu o le mafui. Le nana whaaleanga i na umai lama. Ai te tonu o le nā o toi whaale leia a tō lava no whanga sa whaale tonu i le teimi fo i o le nā mala whaale nā tura tō tele fo i la tau la mauma wailo nātou seifua. Peter Boy, nunu malo lava mai nai Mount Ruskell, whapena fwele sunga i le whawhengainga. Pastor Boy, pea, ia masa lātou fo i ainga, le whaletua, ia mese fo i mamalu lana e kalesia i nai mangele. Malo lava seifua manuia. O mei, Maria Taupo, o sa angalii, ta ala lava o toi manawa sua. Atalo fatu le tātou porkalame le uso ia molesi sanga polutele i Hawaii. Ia mautou umalava o Samoa lo alalam papa au so se pito lava o Hawaii. Ia fatalo fatu le tātou porkalame ia te oe. Australia o mai outou le talo le tau ia ma le tulanga fo i o le vavao e pei o na iai le teimene nei. Ia fa mo lo manuia outou. I so se tuli manu lava fo i o mereponi la tau ia ma le State of Victoria. Talo fatu malolo se fo manuia fa moe. Ia o lo manuia fo i si o tau ainga ma o tau ngā ruenga o atina e o lo fatino ai. O le uso ia Fido A.R. Kitimani. Ia fa pena fo i tama fa ngā Bruce Amoa. Malo le on site. E se a fo ile le ngalue mai le fale le fa ngai no technology fo ile ile fa sala lau. E se fo ile sa todo le studio. Te wa ma ngai a fo ile le ngofo le fale. Ia wa uma o la wa kale pese ia la wa alu a fale lau fua mo. Ka kala lau e leng. E fa pe lo ko kan kola e ko le ala isamar e leng. Ia au le te lele na o lo usa o le tonga fo i le lo si o manga your normal, natural environment at home and, being free. Sa valvole solo a la kare pese o le fa longo fa petang tsoli. Kwa manga yo fo i le fa ngos ka le woli ile. A ese fo i la le sau i tonu fo i le studio. Pi te fa longo tu pi te maluia. Pi le malu fo i le mo lai loka ko kasi o kongo se poku fo le se sela. Pe telo se unga from Australia in Perth, Western Australia. Vantalo vatu malo se fo manuia. Ko kele le ua mai runga le tātou o le tātou YouTube channel. So i fo malo lo ina tufunga, vantalo vatu uso o Salapele. Po sala foi. Talo fatu watching and listening from Paramount in California, Catalina, Talimalie, malo lava, o whainga me, Luperake, talo fatu from Le Fautole Fort, talo whaina i uso, Amelia Famboana, Dorothy Puletapuai, talo fatu,
o Amelia Louis Toi Ava John Crichton fatalo fatu lo sunga misa lo lava le soifua mudvia George Now ya alo vaftai o le tasi faleli ya va pe fo I fa pa ia faleni o fika fitness fatalo fatu I le uso ya fika fitness ia malato le uso ya lino lo va ia fo le na va inga o le community mo le soifua maloloina ona kwa over le fito la kamane ia bangai fo I pa u mo ponga nga pa fa ia o fa si tele fo le mafolo tino o vai me fua talo lava o paite tafiana ia tafiina malo lo lava soifua manuia au le mali ia le nei aso o le tele mta upunta tu talanoa ia I le lua vai aso o tua na ia tunei pe ia le leva ala te no fo le fale ma fatino mai ia o ngalwenga ia fa isi ngalwenga o le siu top officer ia le liu mai fai le tio ia o vapelo o lofa lava I le ftelenga sa le stasio li pule se mau manteio sangala ia le e alwala so ato o lo ia I le studio I le tau faton ton wino tato masini matulanga vapena ina ia matungo fie ia le fafonga mai le tunu vapelo ia wale le ana nafila nalo ia loa ia ona fape mai ia le vasenga o li mai taifo mai mo le soifo maloloina Savea aluloa oe whaingaruenga le studio I le kai ao le skonga I o le makua mafia fio le pau oe ele ila I le Siamorkovitsi ia ngala ngang vaftail nai le tua usi stai fo I fo mai ma le fautuanga le soifua maloloina tātou o e whaile test ma whaile tui. Ia le la wakilia. Ia wa mai ma le whee a le koviki. Mai ngā ma le whee a le koviki o ku vailua ia kua ki kinga wha le leia. Ma le mea le nai tau na tātou whaia. Tātou tutu whatasi. Tātou ngā lulu e whatasi e ala ilo tātou siustai e whautuanga lo au maia. Ele mamalu le mutanga luenga le soifua maloloina. Ia mle fionga fo I le tamaitai paramia, Dr. Ashley Bloomfield, o whalaputonga o soifua maloloina, po health district health boards around the country in Whaiona Suswan. O lea so, I le tau le tūla, tasi leo te vātua e 10 minuto le tāleo le tūla, tasi po le te le titi fo le tūla tasi. O le whatala noa lea, o le fionga I le sui pa le mia. Talu o na whawai mai le malo mai atu ia le tulanga. O whainga panota. Ia whapena fwoi malana filifilinga sa whaia a veo se sui tuto tasi. Ia po oi le whainga malo. A oi fwoi le pati whaia nga iai. Ia le nā ualau si le fia. O le fionga le sui pa le mia. Malo min sta fwoi nao tupe maua le atunu. Le sunga le loia, le fionga le sawali I atuala te vanga Bonifacio I le tau le tula e tasi le so. Ia ele ngatala I le na. Ona o le fionga fo I atuala. Ele ngato se li loia o le laui a fo I lava. Ai o sta ngata fo I e whaasua tulia I lona langona. Ia ona tiute ma ona winga masani. Ile o sta ngata I fifia tele e sau I numa. Io e ngā lue ma tau tua ma ai yuli mai tua a o ina o lo iai le malo si anga o lana ma tanga aruenga. E pei o na avea I fo I la ma sui pāne mia. Ia tasi lea to finga maa walunga o le whae ea e re ngata o se tala whaasolo pito o le atunu o Samoa. Ia mai o le atusi lo lomi fo I anganga ma fina ngalo. E re ngata I lona lava a inga. Ia te ia ma lona au ainga o uso matua whawhine o matua o tau ainga o ngafa o paolo mawalunga sirilangi. Whapena fo I lona whretua o le nofwa alo. Ia me se o le amatua I whalongolo ma I loa e tangata. Le mafua anga o le tutupu o mea uma le lawo o mai. Masalo tasi lea. Nioe. Tasi lea sui o le mautafono o le fionga I le sui panemia. O ia fo'i o le minstao tupe maua le atunu. Ua makua I siri o ngā wha ma ai I ei ia ngifo tuile epa. Ona o lana wha I unga. Ioe, o le a me I loa I le tua e langolango hina.
ia le te mai tai pane mia. Ma wha ato le whai numera, e whausi ai le whai ngā malo e peo na iai nei, le wha tua i le tua Samoa watas. Okay. What a beautiful piece of history. Ole a manatua pea, ma ola pea, ole a veo fo'i o se langi soifua, a wai ola, ole tala whasura pito, ia ma ole a tā mau le whawai ole atunu umanganga, e o lava le whawavau. Ma vai atu lea ngā tupulanga, ma lea ngā tupulanga, ole a manatua pea, mea na tutupu. Ia ma tō whinga, maurulunga na o iai. Ia i nātou umai peo na tūlai mai, fo i le whionga i le sa orei, i le tofi sui pāle mia. Ia mana tuala, nāna utala atu, o le si whainga pānota na halu ai le paia, ingal nā o le sifulmaratasi anga, le sifulmareono. Ia le fo i na malolo ai le whainga pānota le nā. Ai na tau mo whai fo i le tōtele, o nisi lava o le ito mālono na tau vai. Ia e whai ni whainga, e whaale hanga ai ia lona tofinga i le ngata o se loia, ai ia tāo fia i foi. Malona ava noa e toi tau wā ai se whainga pānota i le lumanai. Pei tai, e ese a wala le atua na whaia. Ina ua toi apili e le fionga e le saoli ia tuala te vanga Bonifasio, ia Iosefo Bonifasio, ia le ungal na. Au maia, na wha mama uma tua inga wha solitu la fono ia te ia mo whainga o whaala tua, ia ma whaatosina o le whainga pālotol na mai le awhesfuma le tasi le awhesfuma le ona. Lea la na toi tau vai nei, ia, o lea la ua manuia i nei. Le ngate na manuia ma le whainga pālota. Ai toi manuia i le tofi, māwalunga, o le avea, o se sui pāle mia, i le te maitai, pāle mia mua o le mālo Samoa, ma le Pasifika, le fionga le sa whapito, Honourable Prime Minister, fia mea nao mi mta whamun u. Ia le mana ia la nao le tala i te whaongalongo ko fo ila iei pe a tala i tū la e tasi le so. O le a tau mawhai e a maile ano fale. Ia i se finangalo fo ia le tō whaat tala ma le whaututanga o i le fionga i hatuala, le fionga le sui pāre mia. O le si vaenga silio na tāua fo i le vaiasol nei wa tona i atu. Ia ma ulu tala. Ia ma ta upu sa tātou tala no ina ma whaasoa fo i ai. O le tā penanga o lo whaia nei i Samoa e nisi o tātou au tu stala ma lau whaasa lau. A o sui fo i nao le radio Samoa ia pia. O sui si nia ia. O lo nātou whaatino ina le au onanga o le tala longo ma le tau longo. Ia ma le lapata inga o i tātou e olo o lalam papa au ia tunu e whafo. E le ngata e le fionga le aloli ngal mana tūmunu wao tipi au te ngā via. Ia ai whapena fo i le whaletua ia maina vai. Ia o i la tau nei o tau mawhai e longo pui ali i tātou i melo tupu. E le asolana na whima le talanuanga fo i ma maina ma whailoa mai ai. Ia nisi o winga pa ao lo whaatino i o. O lea ua tau mawhaila e sa ili ia le autu stalma lau whasa lau la tau te e lipotia mai ia tauru manga o fontanga ale sunga e atura e pa mare la tau fo i HIPP mare la tau whaafaretui. Ia wale koe o ia ingi kusi kala. Aisia, ua wha fefe i le meo le fasi mare wha o lima. Ia o se mea mata ngane na. Ia te au lava la tau i alangalo i eile tu la fono e pui ai. Le au whainga ruenga o li imitu mai ta i whaasa lau ma lau tu stala. E le ngatala i Samoa. Ia o le International Convention o se tu la fono whaavao malo e pui au mai i tātou nei o lo whaatino ina nā ngā ruenga. Ma ia tātou whaia le ngā ruenga e le ami o tonu. Awani au mingi kala pepelo mingi kala fo lele mai le iai ia le whaafonga re tunu. E peila o le mele na amai ni le tai au. E si whamai ia ai fo se fake page. O te ngata sua whea se yuli whamui nā se ngā ngoto e polea. O tāna leanga uma e wha leanga i le malo. O whea o te le fia whaitau ma fia whailo nā la pisi e mai mau e le taimi.
Ia, toi amai fo ila ia lea. Mo le whaafonga mai o lea turu ulanga iei le mea tā ua lea un te matu. O lo iei whaasalaunga. O lo wha ngā solo nei le teimile nei. O la ua au mai iei ma wha ngā nisi. O le pa ia mawalunga o lea tunu u ina ia a mai lei mai ai ia ni tupe ma ni tulanga whapena. E wha ngā sese ai lei ngoa o le wha tua i le tua Samoa. O te whaatula watu ia te utou nā ia, o la ua wha ngā e isi au wari i e tu ato le mea le nei. Wa oma le sua ngā tupe a le fast. Sa o sui te whono ai mai o a ufo i, o le whonga whtalai o le whalapaputonga ato nā le fast nei New Zealand. Ia, ta iai le malo si anga ma le pao e whaatino le mea na. Wa oma, o lo upu lou na whaatino ai ia to whinga ma ngā ruenga na, o le matai tausi ainga. Ia, o le matai tausi a inga. E nofo i whafo. Ai whai le tautua le ai tau malele. Le alala le nā. Ne ua whatua i nei. E le toi i ai se tūlanga. E toi whaongai nai ia le ngoa le fast. Whatutua le tua Samoa. Ua tasi. I nisi su ngā tupe. Ale polo kekile ta ua nei. O le itu malo limas fultasi. Project 51 constituencies. Leo ufa malu lua tua yatu. To ayel tangata e longo atu e sesio la wari ile na e winga lato mele na vili mai Savea. O lua tasi lua iwa fa. Fitu iwa lua fitu. Se i fa sa o le mata upu lea. Mana tua leo wa tua le malo. Wa pule foi le malo i tupe. O ani mea na tutupu mo me fai. O mea na e tango au i aile malo. O leo o toi tolu minute o na tā leo le tu la e tasi. Ai toi wha umatu leo tala i se teimi. E le toi su e tupe le malo e nisi me fai. O la e sida fia leo tātu te tai. A pia fo i le fionga le tumai tai palme. O le kanga ai le la a su e ngei mea ie vaku iai. A le alafanga mai fa me tongi lo ia ma isi mau mea fa pena. Legal fees ma mea fa pena. Mea na diol man malo. O le ua tu malo. I le tūlanga i pei o na iai. Ia le nā, o tātou whaataltaria le awa noa tātou te mafutai. Ia ma le whionga i le saoli, le whionga i le sui pāne mia. O le malo tūtou tasi o Samoa i le nei auri. Awa nei ngalo ia te oile mea leu o whatua nei, o le nā ua whaasalalau atu e tangata i lunga le Facebook, ia ma le Twitter, ma isi i uma fo i fola, mea la le nā o te whatua i. Ia o tau tūtū ai, ma malama mai la o whamtalanga leu a matu. Wa le alana nā lai, na umalo ma tau sui, tau i le tini le ula leo o lafo i tau au o le fast. Nā lai leo na o whama, mai alo ia ma le nganga whaalo, ma le nganga fia. Sa i eise sao, se maa sa tongi, ma se tau sa velo i toru i. Ia usi la i tangata leo tami mai tua e wha ngā se le wha tutua i le tua Samoa ua tasi su e ia la ko seling. Whiana tau ia i te mina na talo i le tunu ue whai ia. O le lo watu ne lo amata mai i le tu malo whaleta. Ai o te malamalama le. Le foi whaafunga mai o tātu wainga i whaleta ma vai moso ina ua whaatu ia le siva. Mane su ngā tupe le ftelei ngā le manulele ua. O ina apa ia. Ia sa vele tal no atu le ele winga whaatino ino le nātau tua. Ia, la tātou o tāle pese lea. Whaamanuia tuai ia te o ele so. Radio Samoa, tasilima ibatolu amo. Radio Samoa. Tasilima i tu.
in this update, the Ministry of Health will shortly reveal the number of new COVID-19 community cases. 11 were reported yesterday, taking the total outbreak number to 879. Cabinet meets Monday to discuss Auckland's alert levels. There are also new locations of interest in South Auckland today, including a veggie shop, laundromat and dairies in Papatoetoe and Otara. The head of the UK Security Service is warning about the changing nature of terrorism. MI5 Director General Ken McCallum says while certain threats like the Irish Republican Army are lower, new threats have emerged to replace them. Right-wing extremism and Islamic terrorism are two major threats to the UK. Mr McCallum says the recent Taliban takeover of Afghanistan will have effect. Will have heartened and emboldened some of those extremists. And so even if the Taliban is absolutely in good faith about wanting to prevent terrorism being exported from Afghanistan, that will be a difficult task to accomplish. US President Joe Biden is calling for national unity on the 20th anniversary of 9/11. Nearly 3,000 people were killed in New York, Washington and Pennsylvania in the attacks. In a videotaped recording at the White House, Biden honoured the memories of those who died and the thousands injured. He says 9/11 also showed the darker forces of human nature like fear and anger and resentment to Muslim Americans. We saw national unity bend. We learned that unity is the one thing that must never break. Unity is what makes us who we are. America at its best. We're being asked to light a candle tonight in solidarity with Newlyn terror attack victims. It's been more than a week since a stabbing attack at a West Auckland supermarket in Lynn Mall shopping centre. All those injured are recovering. Auckland University teaching fellow Dr. Zain Ali asks people to light a candle tonight at 6:30. So even if you're at home on your own, lighting a candle and just taking a moment to reflect and to really direct your aroha toward the victims and their families, I think that can be very healing. That's news. Ua na ole Radio Samoa, se furulima iwa toru a mo, e tautuaina o e ilaungana, fitu aso le vai aso. Sorry. Pa! Mua, mua, ia, mua, sorry.
In sport, Alexander Zverev has drawn first blood in his US Tennis Open semi-final against top seed Novak Djokovic in New York. Zverev had won the first set 6-4 a short time ago, but trailed the second 4-1. The winner will face... O le whaafonga pē le tautua mo oile si ufonga o Samoa, le radio Samoa, sifulima i watolu a moe o kilani ia ma Savea pesta i le nei fo i au aulio le asto na i pē no masani i le tunu o le tutuni au pūfo o le proklame le nei. Awana o mea sa saoa, Savea mo le Tanoa Ava. A o le nei asto na i, o se whaamrianga fo i, ia o le o to i ai le laulau. O le teimi mua le nei walo i ai, ia se whaatala noanga fo i ma le fionga, i le sao li. Tuala te vanga a Josefo Bonifacio ele ngata o le minsta o tupe maua le atunuu ai whape nā foi o le sui pāle mia filifilia alo ia lea o le tātou malo tūto o tasi o Samoa ea whiwhia le nganga e whatalo whatu ma whawhiloa i atu i lau fionga tuala ea po lau fionga fo i le sui pāle mia lau fionga le minsta o tupe maua le atunuu i le whainga malo fau. Malo le soifu manuia, a fio mai e le mauta nei, o le ua ava mua le atua. Ia taute se ipu i le ua fionga. Malo le soifu manuia, talo falava. Ia, malo le soifua Savea, i soifo i maleanga tonu, whapea na e whaasoa mai ai, e whaatalo patu ia Samoa i o na tūlanga whaalupe. I whaurulunga o e kālesia e so se whata whaitau langa. Tupu ma tamali o si o tātou atunu i Sila, o lo mau o mai le nei pol kalame, mai tutono maota malawa, ia o pa ia fo ia o Samoa le whaititia i tu mau, o whea lava o e au mau ai so se vaenga o laulangi, o pa ia mo sa Samoa i tu mau se yo o whaavavau. Ia a o revi inga la ma le whaakai le tua le nei aso, o maua se sota inga ma le tātou le tio, se i tawala tuai fo i se tala. Malo Samoa leva foi aso Savea Vaftai ua toe a te pataulai ma toe tō manatu ia lo mafaufau i le teimi o tātala vau ia a o a vea foi ta ua ni mea whainga luenga i le tunuu ia a o tūlai mai foi i le foe ia le fionga i le swafa le mamea se fulu yoane ia e mai se foi i le tautua ala o fionga i le Pacifica Education Center le nava i tau. Ia ma whawhiwhianga sa tā ngā lue whaatasi ai. Se ia o lava fo i nā wawai le whau ma le umene. Ia ma nā harua fo leo le tangata sa ililo na manuia. Ia whaftai lau sa ilinga ma lo. Whaftai i lau whae ea fo i lau ainga ma le fo i atu le ngata o se whailonga ma walunga i le tula fono ma le veo se loia. Ia a o le fina wina la o le tofinga ina ia aveo se faitula fono ma se sui o le mauta fono o le pale mene o le taimina amatai o na sui la le tō whā ma lau wha utanga e uinga i le rumana i ma mea uo ni iai ia sao lele lava Savea ma le saunoanga fo i le tūlanga sa tā mafuta i aso le wanga tonu al fisi ono o leva ta le toi mafuta niela ai tu sai balfa fisi ia le aisa tau fai lava o le olanga tau fai lava ta ia foi le biti e se aso ia o ia tau fai mai si tu langa e ono au nai le tatu malo ia ai fa moi lava i le ta yala o le tua malo na finingalo niela malo faftai ia la ta amatatu ia fa penei tolu masina le fausia le fainga malo a o le la wai una taula o le fa moi o a mai la o fionga o a mai le fretua mo le no falo o le tulanga o le soifua malo loina i la o fionga Savea o lo manuia fa stai o lo manuia le ainga ia o lo e mo i lava o tofinga ma le wala wina. Ia ai o lo tau whai lava e baua le teimi ma le ainga, ia ai pe o tede lava le teimi i tono le whainga malo o iei nei, ai whaftai.
Ole ava no le au mai a fo I moa o mal por kalamele nei le astona. Ele au moa. Ona o te masani le la o fionga. Ia fa sua tu lia fo I awa le fa pe o lo le fia I loa mo o manatu sau I luma te ai uli mai la vai tua ai ese fo ia tu nga nga ruenga ma le onga o le tapenanga mai tua nai lo o mai luma ma talanoa ma fa so I le taimi la se tulanga sa iai le fionga o matala ia senga o le a faile tatala I le so Ole sau de lei ole tele lavo taimi sa pisa fatau anaua o le au pasalau o sa tele fo ia o mai fai mai po le ale tulanga o iai o tele au wai meo fai ma tulanga fa pena I le vaenga fa fai ia ele o loa tu fo ia u lunga o pasalanga ma tulanga fa pena ai Savea I moni sau noanga ele o nisi lava tulanga o le so ia ma le tapenanga fo ia le tato malo a wale bala wina mua le palemene le vai asfou ia ao lava na fai atu se whaamatalanga le anga fo I mo le meo le ngungu ia aolo iai fo I tiute o le wha o le fonga ino le atunu tu sai mala utanga ruenga ia mai se fo le tofinga wa tofia ia o le malo ia o mafuanga na wa ala o no mea ai se ta se so ta inga nei asu ia ai mai se fonga ino o si o tatu atunu fo o lo tapu ai mai au te roa ia mai se fo I le lalolangi o lo papena talo mai ai ia wa fo I le painga malo o i nei malo fa tai lo fionga le sui par mia po lo fionga fo le minsta o tu pe mau ale tunu o le fa longo mai e lo I tu malo ainga wo mai masani ele nganta ya te o le pule le matua sale oula ia fa pe na fo I le tapo inga sa pe sta ma I lua fa pe fo le mamalu ya sale murianga o nganga e maunga numero tasi na ono toi wha manino I le tunu. Ia lou I tu malo manisi o afio anga o lo o iai tutono o lou I tu malo ia awale tapo inga mani whaafonga mai a Samoa. o le lava Savea ia o sio tu malo o nganga e maunga numero tasi o nganga e maunga tasi ia e afia ai le patamea ia o sale aula ia e papea fo ia maunga ma samalai ulu ia la ta opo ia pa ia fale tu malo o sile fia la langi atoa Ie. ai tau foi o fa pa ia tu ma batu o lo fanga sio mati tu malo o fa pena na ta foi bai ia o lo fanga ile no vaia ia se taimi tatu filwa le o matu ia e so inga sai ai ia le o se lo tatu sa ia wale tu langa fo e painga malo ile silima tau sanga malo le on sai malo fo I tatu ai Malo whaatai lo fionga. I lo pale mai I le sauwha ingal nei le malo fau ia malinga lua I fo ila male tamai tai pale bia ia fia me ma uso a ministau le kapeneta o le asau mai tau ma lau sila lau fionga fo le whaafoi ino ngā ruenga a mata ale malo I le taimi le nei. Ole painga malo Savea ua mautu pea lau fai atu o leo o se le sa o le afionga le tamaita I palemia o lana kapeneta ma le whainga malo o loo le lei whaanga solonga ma le fuafuainga o ngā ruenga whai le tātou malo le tamaita I palemia ma le kapeneta wa whaanga solo foi ma whaatulanga ia whaiunga whai le tātou malo ia wala masani ia mai se o whainga whaavai o loo whapena o na buli ta inga pea. Ina wa do foia foi le ofisa ma uli fale mai le tmaitai palemia malana ka peneta. Ere iai se tūlanga foi lea o se taimi whapea o na whaamai mau pena tau fesili whainga malo nei se mea I moa I tā pena iai. Na o mai lava le whatuatua I le atua o tasi o mai saau. Na o mai mautino fo I vaenga whai I le tau aveina o le malo Savea. Ia, wa vea fo I le pea no whai atu I so inga. Ma tūlanga fo I le tūlai mai le vasa o porki. Ia, wa
mau e foi se taimi a tili fa mau sali ai malava ta pe dai le tatu malo ia e la ngona lo fia ma le loto fa stai mai tai palmia ino la ia foi tu lai mai e tau ave le tai no le tatu malo ia e mai se foi o nai min stam fai pule o ma tu ngā lue patas ia i lava se meo fa le tonu i lau mai tau Savea pe ona e fa sinina o lo ngā so le lei me uma malo fa tai ta ua tele lau sau nanga lau fionga le sauli ia po lau fionga fo i le sui palmia ma le li minsta i le tofia nei lau oe ma le filifilia e avea ai o le sui palmia o le malo fa tasi ai ma le minsta o tupe maua le turu o le nei tofinga maua lunga e le toi mawhai au na toi ngalo awa o le atusi lo lomi lo suafa i le tala fa solo pito o Samoa male lalulangi mo tupulanga nei mātai au. O le ase le ngona o ia te oe. I lau fo i mā tau i ni tiute whapitoa lava o le sui palemia. I le tō whinga o tō whia i nei oe. Lau o whionga. O le ngona Savea ia o le nganga whangai tia ma le pāwhitai le tua. O maua le nei awanoa e au nai le tunu. O se awanoa sa ta moe miti ai foi, le te leo tausanga. Ia leo tali mai le tua. O lau tali tununga leo se poto, o se malosi o mawai le nei tūlanga. Ai o le fina ngalo tasi lava o le tua, o mafuai on o tau avina le nei to finga ia po se vala uina foi. O a foi la tiute mga luenga o le a tuina mai, o te ngalue ai, ia o le a whai lava i le me ngata ai le malos. Ia e whaalangolango lava i le tua i lo na nganga e sosoi mai. Malo, whaaftai lau whionga. I le tofia i oe fo i a vema ma minsta o tupe o tiute wha minsta. Sau noa i le ulua i taimi nau tau whelua i ma le whaurulunga lau mata ngā luenga, ia ma tangata whai ngā luenga fo i. Ia, ma se la ngona na pa i atu i a te oe i lea whailo inga whaapitoa mō le taimi mua mua. Ia, o le pei ona sila fia ia o se taimi mua mua. Ia, o se mea i le itupu mua mua. So se tūlanga lava whapea Savea, ia, e le ngā tia. Ia, sa tau iaile la ngona fui lele o le meia teis. O le vavai atu fo i lau whainga luenga a le tanga luenga o tiute ma tupe maua. Ia, ono le tūlanga fui lele o nisi fui o tamali ma whailaunga ma punao o le atulu sa mātou wheloa i lea tai au. Ia sa whapea o na maurunga ma malu fo i la mātou wheloa inga i tūlanga masani pa le anganu. Ia ai o le sangi fia mai fo i o le pūlenga ma le lavaloa le o whainga luenga. Ia na vave ia o na maua se mawhitanga vave o na le lei. Ia mai o lo whaawau pea o mai le temi nei. I lea mawhitanga, na ngona lava lo te mawhanwhana i na o vai atu i se au whainga luenga malosi. Mo le sila fia Savea ma le whaafonga mai fo e le tunu. E lua se lau ono se furu le au whainga o le mātou tanga luenga o lo ngalua i nei. Ia o i la atou ia o lo iai fo i le to mai ma le poto masani. E lango ina ma whaatino ina ngā luenga whai ala matanga luenga. Ia o le tala atu nā atu sai ma matou uruai whailo inga. Ia e leise meo whaale tonu kia e o ngātu lo taupa ia leise meo whaale tonu te nei. Malo whaftai lau whionga. Tā ua tele ia le vā wheso tai leo lau whionga le minsta. Ia ma le whaululunga fo ia lau tō mtanga luenga ai maise. O se tasi le nei o mtanga luenga sili o na tō tele ia trama mateine whainga luenga. O tupu mai e o whale tua ma tausi ma le mamalo o sa molo o tautu ai aisea. Ona o le poutu leo o tupe maua ma le public purse leo tunu e ao mai ai ia le tūlanga o se leni e whaatino ai ia atinae. O anisi o sini au tū o lo whingalo i eila o whionga le minsta e te tau o na ausia
ma whaataunuuina I leisi 5 tausaga o lau paia inga ma lau nofo inga o se minstai tonui. O leo te mawai atu. O leo watu e wha mamalu ai ese le au lei o au matanga luenga I tō ninga e loa ai le tulanga ese ma le wha aloalongia ia ma le tulanga mawalunga o le whai e le la tautua. Si sao no i lau fionga le minsta. O le matanga luenga o tupe maua ma le matanga luenga o kiute sa o le leila o salwanga. O I lato wia o lo ngafa ma le awina o tupe maua le tatou malo ia papea fo I malafonga. O le mea mua lava o le o whainga luenga. Ia maua lo lato wanganga nganue. O le maua foi lato le lote tele ma le wha maoni. Ma ia lava lo lato tāpena le whaatino ino tiute. Ma matafa ioi o lo ngafa ma I lato. O I leo lo ave ia I le wha mua. Lo nga lua pe o na o talo ai foi le batanga luenga. Ia wha wau ma whaatino nga luenga whai se tūlanga maolunga. Ai meise le awina o tupe o lo o wha moi ai lo tātou malo. Mo le soifua manui o le atunu. Ma lātou ngā luenga whaatino. Si le fia foi la o fionga Savea ma le tātou pasoa le au nei. O le matanga luenga o tupe ma la fonga. O lo au inai se vaenga I le 5 se fulu le ono fulu pasene. O tupe maua le tātou malo I lea tausanga ma lea tausanga. Ia, ma le vaenga tolu. Ia o le faa le leia lea o tu la fono. Ma mea whainga luenga pe o masini. Le whea soasoani I le whaatinoina o ngā luenga. O le tūlanga o tu la fono. Ia, o le opose lilo I le atunu. O le si tu la fono lo papea o na vava ai ma suisuina le temi nei. Ia o le tu la fono lea o la fonga I whaite au. Ma o le tūlanga o lo iai o lo o tāpena le matung tanga luenga. I se si ilo ilonga. Se I tāpena le lei ia o na tuina atu lea I whapepa kāpeneta a wako I le soalau pulenga e le kāpeneta. Ia ma whai e se whaiunga I lea tu la fono. Ta ua tele me ta upula nā wā o stasi le nā o anawatau a le whatuatua I le tua Samoa o tasi I le fina wina o le whainga panota ma nātou roadshow ia sa whai nei. Ta ua tele ese whawhtei tele lava a tu atu le 5 ono pasene o tupe maua le tunu lea o lo o ao mai e la umtanga luenga. E le whaingofie la. Ai mose e la, o le ngafa ma le awina o la fonga a whaafenga inga. Le ana vevesia I nei mapisa le nāpili, ia tālusi e liu le tō whama le whautanga e lau whionga le minsta, e me se fō le kāpeneta ina ia toe silasila tutoa I la fonga anai whaife au o tamasao le ngā ruenga le tua. Tātala noa o lea o ngā lue whaatasi nei ma le whionga I le. Tama ta I pale mia. O lea sea nganga o lo o lima ta I nai lau tō mawhtanga. O lo o maua I le wha malo si au. O lo o tō pulu lima whaatasi e. O lo o maua le whialo whani. O lo o maua le sota inga le lei. O lea sea au wala. Po lea fo se me o lo o lima ta I nai le nā mawhtanga le lei. O lo o whaingo fia I lau tō ngā luenga. Mai le telo fi tama. Ma lo I tau o lo o tō whaafengai. Ole ta yala lava ole baenga whai ole whatua tua I le tua watasi pe o na sila fia. Ole whatua tua I le tua, Savea. Ole tausisia lea ole vaa whaaloalo. Nādia. Peo le whaatau fo I le anganu. E soalau pule fina ngalo. Ngā lue whaatasi. Peo le whaavae lea na tau na mailava le pati I le amatanga. Lea lau pale mai le whainga malo. O loo tau ave pea ma tau sisia I whainga whaavae ia o le vaenga whai. Lea fo I ua whaopopo ia I ma whainga whae o le whainga malo o whale malo. Ia o tasi lava ma le tulanga pei ona na au mai le vaenga whai. I le mato
ba ngā duru e ai ma le tamaita I palemia ma le kapeneta. Savea o le si lea fianga I lo nei tangata I le whaingo fie le atua le mafutanga lea. Ioe, o le tamaita I palemia ia ma le kapeneta. O le tani tununga le atunu Savea o le tofi o le malo to finga mai le atua. Diela. O lono winga, e pule le atua o ai e tu lai mai le tai ma le tai. O lea la o tu lai mai le whainga malo, a le fionga ia fia me Naomi ma ta wha mulinu le lua. Ia wa iai foi lo tali tununga. I lo no fono fuatu foi i ona tafa mo o wa ai. Ua lava ta pena le atua le tabaita I palibia. I lo tu finga o le taita I le atunu. O le tamaita I palibia, ia, e leo se tangata e popole se mea. I lau mai tau, mai I le wha tele vavea fo I lana to wha. Maria. Tu avanoa I teini te tau ai I se whai unga whai. Ia e vaai mamao ia fianga o whai unga. Ai mai se fo I na te talia tua lalo a mātou nei le kapineta. Ia whaapea le vasenga o whaipule al malo. Malo. Malo le mātou fo I galu ai ma le kapineta. Ia olo mana ia pea le mātou ngā lue whaatasi mātou swala pulenga. Whaapea fo I le sa ilinga o mafo whaunga I whaatino ai whainga whaia le kapineta. Ia whaapea fo I le lango mai fo I le vasenga o whaipule. Ia olo whaapea nāno mātou ngā rurue fia, Savea mo le fia. Malo whaatai ta ua tele le nā vaenga I le whaafonga mai le tunu. Lau fionga le sui palbia po lau fionga fo I le minstanga o tupe maua le tunu. E sa o e ia tua inga I lau whaafonga ma lau sila o tua I aile malo e mese le fionga I le tamaita I pale mia ma lau tau a inga minsta o le kapeneta o le ua mata o nou tau tutuli ia ma whaata ape atu ia nisi o le au whainga luenga al malo ua lewa na ngā lue ma tautua ua whaia wha malosi ia whainga whapea I le au whainga luenga sa muri tai atu le epa mana whainga whaavae I teimi ua tuana ia se sa noa le vaenga le pe wha maonia pe sa o le nā me I le wha longo le tunu Ia o le mea moni Savea ma lau whaafisi. E le aise whainga whaavae a le malo e o mai loa tutuli ia le au whainga luenga. Mea moni ia, e se le anganga o le tumaita I palimia ma le kapeneta. O le anganga lo ia matune, ia whaamau popo le au whainga luenga. Mea lawa tu tasi ala le mi stamla na ia matanga luenga. E tau whai na ia whaamau popo ma apo mai le au whainga luenga. I toi whaatonu hoi whaasao le tūlanga o lo iai. Ia ona o le so se mea lava o lo iai se suinga pe ona sira fia. E iai lava ia fianga fo ie po ni fitena inga. E le suinga o iai nei ma le tūlai mai o le whainga malo fou. Ia sa iai lisi fo I sa whapena ona ao le teni ma te le iofi mai tutonu. Sa tau whai fo I la tau tu atu le tū lea. Ia ua le tū le tūlanga I tau na tū ai. Ia ua tū le tūlanga wha portiki. Ia o le tani la ele ai, ele isi nganga whapena, o le si foi mea. Ia ele whalala fua le liu, o lo ta iala pea le vaenga whai. Ia po le tato malo iala o le tū la fono, pea me tau sisia lava le taba ita I parimia, mai le amatanga lava o le nei wha moe, o lo matou sāvalia uma lava alo o le tū la fono, ma o te tau tino atu, ele isi nganga whapena, o lo vava ai fo'i ma sisira to'a I parimia I tangata taito tasi. Ia ai lo ia iso na nganga whapea e wha motu atu lea o no ia mania. O le nganga fo na leo wha leo ati le so. Ia o le nganga maulunga lava ina ia wha mau popo mai lau whainga ruenga malo. Ma batu iei le wha malo si au. Ia wha tino atonga ruenga pen tau tau toe wha tino. O le nā fo o iei tau ta iala o malienga wha konkarate. Ia muli mulita ia inga wa
whawhenga le ngai o tau e malo. Ia o whautuanga na le ane iai ai awal whapolea a whaafonga mai fo il tātou au whenga le malo. Nā ua uma na tala no atu fo ile mai tai parimia. I leo iai se nganga whapena po ni whenga whaavaya le tātou malo iai. Malo whaatai tā ua tele le whaafonga mai wa manatua lau whionga le sui parimia po lau whionga fo le minsta o tupe maua le atunu. O lae whaafonga mai ia tuli manu e fio le lalangi. Ai mai se foi lo tātou lava malo mo tātou tangata i le atunu pele i Samoa i le mea lo o tau a fio malalai nei. I lau whanua me ele o le atunu pele. O lea la o te tala noa tuai i le mata upu tā ua lea. A wā tasi le nei wā enga o tuli matai nei le atunu. Wale maua sau tau whilo inga ma tu stala ma lau whaasalau i le aso nafi a sa whono le kapeneta i le aso nafi. Wa tuli matai le whono le i le aso lua, le aso sfuma le whao se tema. E ma whaio na e tango a tau oto mai ia se vaenga fo i lea o lo ta pena ia le malo, le palemia, lau e whiong fo i le sui palemia ma le kapeneta mo le aso lua. O le vai aso fo. Ia, whaftai o le sao lele lava, sa whelo ai fo i le kapeneta nafi nisi fo i o mataupu. Sa o taupu lava o lunga le agenda le malo, pe o whaasolonga fo i lele o ngaruenga whaia le malo. Ia, ele iai le mataupu lea te tauanganga iai o fionga Savea. Ia. Whaatino lava mataupu masani i whaangasolonga. Ai o lea tau mau atu pe tau nganga mai lau pesiri i la solua. O le mataupu o le tau afianga o le palemene i la solua. Ia, te o le sitafia le mataupu le o lo ngafa lava ma le whonga whetalai. Ma tau tāpenanga. Ia o le tāpena atu ina ia husu le whono. Ia mai a whaatino fo ia mataupu lo atofaina mo le whaamoemoe i la solua. Malo whaftai. Nō winga ele i taea i se mata aupu ole. Toi whaatau tō i no lauri i o lea o tuu lava le whonga whatalai. Te lau fo i eise teimi o na wha lawi loa alo i a lea i le whonga whatalai. Iai whaftai o leo te man lama e te wha alo alo fo i lo uso a minsta ma le whionga fo i le whonga le whono. I ona fo i tiu te man mata wha i o i wha lawi loa i mata aupu patino lava i a te ia. So i toe mai ala no musu tati o iai. Ai o whapea, o le atatala no ai pea, mua, o le whainga palota le no whai ua ai te tau manino ma malama Samoa ma vese i o la tō ma fau whai unga whamsinonga na. Na mōli ai lau whionga, o mai, whai isi whamsinonga, tau leanga ina lau whionga, e toe a pili lava i le melea, au mai whaamamaina lau swafa, toe maua malo awanoa e te toe whinau e le whainga palota lena si ima vai atu nei. Ao lela ua vai lua nei la malo i tu malo, wa e mei nganga e maunga numera tasi, a wa tātia le au waa lena e whinau i le whainga palota lena o sfuru tasi ana il sfuru ono o sao lea, lau e whiong. Le maua tu. Oh, ia, lele, ai pele o maua le mai o lea fo i le. Ai, leila, o la tālu ese mai wā leo umana manino, wai fo i mai ma e toi manu malo le, i le whainga panota lea, ina ua mai ona wha ma malo swafa, ma wha manino fo i morianga o lea, le lau e manu malo nei. Ai si ufesidi atua, tawa lunga, ele tātala noanga ele mata upule nei. Awa o lea na ona ese me a moila observer, ese isi me ai tele i tali lava se whaatala noanga. E alua talama tuila e pana whai le teimi ina whaatala noa i nai. Po whea le tu e te anga i ai. O whea fo se mea mo oe i le whainga malo le chapi pipe ana e me i ai. O se sui tu tōtas. Ole... Yo malo mo le fisi o te loa fo o ia sila fia e le atu nuu po ani le mafono sa fai. O le
ia pe le tulaga lea sa iai ala gona foi le tatemusu e failoa tulaga ia ona iai foi lo'u fa'aloalo le toina ma tulaga sai ai ia e mo'i foi la'u fa'alogologo atu iana saunoaga i luga o le leitio ma le TV e fa'asaga e te a'u ia e o te leo tali lava Savea alilo e paule me faina ta ua tua langa leua manino o le lona nau ta inga lea e talete le fainga palota ai toi fo'i la tinu e palota o le mea tonu lava lea le faina utala noai a tonu hoi e aona sila fia le fia le tinu langa o leo lo va aia pea ia folinga ma pine va aia o lana tamu fainga lea ia ma le tulaga foi lele ia o le mai lea o le sui mai sale aula lena ma au fa'atasi le panota e mai e su a'u pe ave a'u le fa'amasinoga pei o tulaga ia e lagona e alo'u fa'anonoa ae o isi mea uma ia o le tele ao taimi na matalanoa e tolu tula ia e 5 minute na le tolu a'u fesili na ave iai ia ae talanoa le toeina le tolu i tulā ia a tonu la o le ngā tolu tula ia o le tele foi alanga talanoa o le whautua mai ma whamatala mai talaanga o le pati ia ma mea foi na tuku pei foi ana saunoa ia i lunga o le TV ma whala uroa tulanga whapena ia peo se lea fia ia le sunga e atu le epa e talanoa i mea nā vai teimi au tele i lau tele i titi pei e tau mea i o ia i matua ma lava lo na sia fia au tele i lose mea ia o le paule o se tala paina o tua teimi nei au tulaga pei ona iai tofiga mea faapena ia na tuina sa'o mai lava le toina le tulaga lea i tofiga mea faapena ia ai pei o la'u fa'apisili ma manaʻoga fo'i sa'u tauavea ia e lei fa'amaliaina ia o manaʻoga e le suga ia atu le epa isai matulaga o le pili ia tolu sa luga lalo ai le atunuu ia fa'apena fo'i le tulaga o lona fa'auau pea ona ta'ita'i le mālō salo lea na iesi teimi na o fa'ailoa atu ai na o tu'usa'o lava i le toeina po le aso na finagalo wese ma le taʻitaʻina o le mālō ia e sui atu e ta'i pei o lesi le mea sa nanau i ai le atunuu ia me se fe'otoga i fafo ia su le mālō ia ae o lesi tulaga fo'i lele sa o vava'ai ai ia o le na'u mana'o foi a'u ia i se suiga ia pei ala o le tele o mea na'u mana'o i ai ma o nau i ai i sa'u fa'aiuga mo a'u ma sio matou ai ia sa fa'apea ona fa'amaliaina i le vaega fa'aufai o le fa'atuatua i le tua o tasi malia ia mai o tele mana'o e fa'alau le tele o nei mea ona o lo'o naunautā'iga ia ua foi nei o sau au ia ma o fa'aopopo le vevesi ai o sau e taumafai se auala o le filemu ia sa'ili fofō ia auā fo'i le tulaga o lo'o tulai mai ia e talusia ia e tele lava i pesega e matua le o auā foi le tatou tapena atu le valauina o le fono o le vaeasofou ia o le talitonu o le fa'amoemoe pea i le atua e mai le filemu ia la fa'amoemoe atu fo'i ma i le tatalo ia ma le tapu'a mai e sio tatou atunuu i tu'u mamao malo fa'afetai ia fa'afetaitele lava mo le tali mai fo'i i le taumafai atu ina ia fa'apulapula fo'i o se finagalo ia ma le fa'afofoga mai e le atunuu a o le mea moni ai lauafioga le sui palemia ma lauafioga fo'i le minstar o tupe maua o oe a lena mafua ai nei le ita o tui le epa auā na e sau i le itu lea le malo o tui le epa le ai ma se vevesi ua leva na ensinia uma le tamaloa le ai se sui fa'aopopo o tamaita'i le ai a se isi mea e tasi pei o oe a lea ua alu i ai le viliga o le o mea uma le to'ina
Ia ke whaasao lau sauruanga sa vea. Tabai tala lesi te malo le matolu sa vai. Te o se tuala na o mea whainga tae te alu whai. O so se mea te iai, ia, e iai le bebes. Nari. Io ai e iai au na tūlanga le nei. Io fua mai iai ni mea le nei. Ia, pe o loa o whina na tūla nai tui te sila fia ia, e lau tangata. Ia, ta te whawewesi ai mea ma tali mea whainga tā. Diela. E lo tanau nau fui le ia tupu mai iai se le nei. Ia e sao lele lava, ia pe o na mata mai la o whai unga. Ia, o le na mata mai na o na tini ma taula le whamoe o le vaina whai o le fast. Ia o ina foi na tūrai baita mai tai pālimia. Ia o ina foi na amatai le ves. Maria. Ia ai tantonu e le whai e pēr. Ia o le aso longa le lei mea uma mo le angai luma o si o tātou atinu. Alo whaftai. O le aso lua vānu no fo. Ia, ma whitau sia i fo i male fionga i le. Sunga lauli al mali toa, ia, ma le te fono fo i o le lau tau vaenga whai. O la langa lewa tau nei, o le malo Samoa. O la alo lua vānu no fo. Le lua vā whitau sia i ma sunga lauli o lo i ai te mil nei. O le e ese fo i le winga o lauli ma le nalofa le atua i la fionga i le Leinster. O te baita o pea ma o mo o fo i lana tāleni. O le ngata i lona tāleni whātaitai ia o le tūlanga uma whāleang uma lona fonga. O ia fo se taitai e malosi lona tūlai mai. Ia. O te whawhetai a o i le alofa fo o le atua i le Leinster. Sunga i lauli a mali toa ma le lona tūlanga i tutono o le vaenga whai. Salo nā o si le fia o uma e Samoa le tau whai mai. O lesi voi le tangata sa ina mea whai tā, Savea. Ai sila i tātua tunu i mea o tūlai mai. Ia au lai ia, na ono u... Ia le upu le tau whapetania e le wha Samoa i tātou tōle pūrou. Tōle pūrou le ia la uli, le fionga le Leinster. E le ai ma se mea o tupu le mawā. Nā di. O le pia mea lea matito e le mua ia ma ua ia ma la e le mea whai mai. O le so o ma ofisa. Ma te so tai lava ma asia si mai, asia tu foi. Ia ai mea moni lava ia e le ima se mea o tupu. A ma au hoi tono le kapeneta. Ia pa te whaafisanga i e nofo mai e le situ o nofo atu le situ. Ia, whaari lava le manako tangata ia. Ia, uma fo i toto e, ma... Ai, sa o le lei, ma tonu lau visili Savea, langa o tele fo ia whaafisili o tu mai e te au. Ia, ai, mo le nofo file mu, ia, ma ali tatu atu nuu, ia, ma vato e fo i se tali manino, ma le tonu i e te au i lea matau. Ie. E le ai lava se mea o tupu Savea. Malo. Talo tuai fo i tatu atu nuu, a ua le tuai a mai le mea i lunga. Salo ayo lo le alu i le lancho al vaenga le faiso. Ia, o le tūlanga fui le le masani na waro ai le whare ai ngā pinats. Malo, tā ua tele. Le anga wa lewa na langa i le ngona ma whina ngalo tangata o tustu singa i lunga o penga ta whailang. O oe o le si lau ia, o lo ia Samoa sinia. E te malama lama ma sila fia le lei ia le wala aunga mua o morianga o le contempt of court o le mi ngau le usustai ma le le whaaloalo e ali i whaamsino ma le whaamsinonga mawalunga Samoa a li i muta mai tai ma whai unga le whaamsinonga la so taltonunga i le wala aunga le la whai nei e le na o le to wha le a fia a pe fōringa mai e iai manisi wha au popo o le amo lia i se teimi muli mai. Ia. O le matau pulea o te loa ua manino ai le tatu o tunu. O tūlanga fo ia o le tūla fono e whaingo fie lava. O le lema whaina e tau e muina le whamsino ngama madu. O le whamsino ngā ta te ifo iai, ta te whaaloalo iai. Nā ngau lea te tāua le
le morianga o la o mai tau ia e leo se tūlanga fōi le o nai whamasino le atu o ke le whaia se whai unga ai na o la o mai tau e le tūlanga whaloia o le content wa iai ia o le whaatasi o le whaatua o whai pea ma o lo whaanonoanga lea e le tūlanga fōi o le silaba enga lai tu a pe atu ia a tonu e whaamaunia ia e iai le tu e toeanga le iai le whaamasinonga i le tatou taitai sa iai ia ma la fōi vaenga ai o te talo atu i le e fionga ia tu le epa ma sunga ia tu le epa ma lai tu ia ua lava lea ai o mai tatou ngā lue ia ma tau whai e whaafile mū le atunu ai o le tūlanga ia contempt of court ia pēna o whai atu o le whaatasi o le whaalua ai o whai soo nei whai vai tei e te tau le alu e su e ni whaamauni o ia mea o maua i lunga o le Facebook o maua i lunga o le TV o maua solo ia o le toi tali atu lea ma lo whaafitai nao no tau e whoi whaapi ia i le vaenga lea nei te ua i eise a fianga fo i lea o le vale aunga lea o morianga mua i lea sunga fua ai te ua i eise a fianga o le usui o le fondo lea i le asolua whaapata i eise meo no tupu whaapena le asolua ia na o le vale aunga just to mention te le loa pe ono a fia i le fono le asolua ia o te loa au ia le sina folinga e le matango fia le vaai o le Savea mataitai o le tatou malo ia a le walu tulu ma le whamasinonga ono le tau whai pia i le whamasinonga o la le ainga mea i e lua ai o te loa ia e leo se vaenga le lei i lau tangata ia malo whaafitai lau fionga wa ato le lei ale i tūlanga o le tātalananga o le mea sili no whaafitai ai o le whaatangaina o le taimi tāte whaasoa ai whaafonga le atunu nisi o mata upu onga e tau o na whaata oto le lei panga ia matatu lau loa anga i luma mo se ai o Samoa lau fionga i le sui panemia ma lau fionga le vinstar o tupe maua le atunu o oia o le toa mai lau whai unga mua na whaia na lai o na suia le malo le nei ma le whainga malo fau tūlai mai o le a tālo lomi i le whaavai o Samoa e o le whaavavau lava a mene awa e o maisi tūpulanga maisi au ngā tūpulanga o le a tū maupea le nā whaavai malo whaafitai le toa whaafitai le whaatoa whaafitai tele lava mo le taimi saunoanga muli mai lau fionga ia na watu e leo mātou mo le lei ma alo whaanga tātou mā vai ai le so. Pa malo Savea, ia mai se foi le whaafonga mai e Samoa, so se tafa o le laulangi, ia whaafitai mo le avanoa. O se tala pupu atu le nai tusai ma le tuwhinga ua ungalui ai nei, ia ma le mawhitanga ma whata foi, ma le maitai palimia ma le tātou malo wa iai, moli atu le whaafitai i lau whaafonga e meise lo tau tapuinga whaipea mo Samoa le talo mai o le whainga malo o iai ia o le whainga malo lava a tātou i Samoa o lo ta ia lava i tātou i leo ni tangata mai isi atu o me whaina u whapea atu i Samoa o lau whainga malo o iai o se whainga malo i alofa i le atu wa o le tasi lea o manatu tau ave i le teimi na o tau whai e whaila o whiwhiringa sa ova ai po fairly tu e alofa moni le atu ia whamangalo mai se leo o se lau whaponga Samoa ai mori atu o la whaanga lo nei tangata ma le tātou malo o tau malava o lo whangia le atua pui lo o tau soifua mai le whamai ia whapea fo i Savea ma le aonanga le tātou le tio Samoa ia lo whangia pia le atua le tāleni ua wha upenga ina ai oe le tomai o le ngata le tomai i risota inga Savea ia ai mai se lau fufonga tau na longo e la atu i whasara launga lo e au nai si o tātou atunu
Ia o te tala lea ia manuia paenga o te toi o le yaso. Ano, pa taila o fionga. Ia, a veia lo leo e whai mafonga tau mori e le ngata i le pulenga fo i le sunga le whawhenga inga ma le whaletua. Ia, whapena fo i le whtelenga e a sale aula a se mau a mantai o sangala. Ia ma le au whainga luenga atoa a e maise le pa ia lasi o Samoa i ona tulanga whaalupe o lo whafonga mai. I tafa e fia o New Zealand nei ma le lalulangi. Mo moli e tuai o mātou mo onga le lei ma lo whaanga. Ia ma o mātou te talo foi. Ia maua lo soifua. Tu lo i le soifua ngā lua e whapena foi o na maua soifina ngā lo i le tō whā. Manino ma le tō whā te tala. Ia ma le whaututanga o a wasa mo sona manuia. A mo le temi nei. Ia whaafti tele lau whionga i le saole i lau whionga tuala. Tātou whelua i pēa. Ai whaasuifua ia ma ia manuia. Te fua whaatai. Whaatai. Ia i ulawa o ngā
COVID-19 announcement. It is now mandatory for anyone aged 12 and over to wear a face covering in shops and indoor public facilities. You must also wear one when in rideshare vehicles and taxis or using public transport, including at train or bus stations and stops. Staff at businesses where close contact is required, like hairdressers and cafes, must wear face coverings too. Unite against COVID-19. O le whasilsilanga le nei o le COVID-19 ma le iwa. O le o iei au kilani lapata inga o le vaenga wha. O isi pitonu o New Zealand. O le o iei lapata inga o le vaenga lua. A o iei lapata inga o le vaenga wha. It's tau bea ona vaenga luenga ma whaia awa onga mai le whali. E pau lava le mafu a ngai te alu ese ai ma le whali. Pe a whaia fia whaisau whaatau o loa mo o mia ma tala vai. Whaisau ufi fufonga pe a whaia te iei tutonu o se whale o loa. E iei ni au nanga whetota e matangata whaatau. Ia e nofo i tutono lau lio o tangatana nofo whatasi. Whai masiaki le lisi o nofuanga na awhia i la tau wa awhia. I tutono lapata inga o le vaenga lua. E mawhai e ona e whisota e mawhailoa i atu i au bō ma a inga. E mawhai fo i ona e asi atu i nofuanga o tangata lau tele. E pe i o whale tusi, o whale o vaita ele. Mawhailoa inga i tutono o whale kofi, whale ainga ma whale o loa. Whamal mole i o manatua, le tausi le lua mita le mamao maisi tangata. Whai o sa ufi fofonga. Whai pea le whaamau ina o sau lisi, pe scan o no whoanga i te alu iai. I so o se vaenga o lapata inga, whaamole mole whai sau siaki, pe a whai wa e langona le fulu, ma o na aunga. Tātou malanga whaatasi, ma so o tau au whaatasi, ia whaato ila loina le COVID-19 ma le iwa. O le whaasilisilanga le nei o le COVID-19 ma le iwa. O le tuainga o le Delta variant, e mawalunga tele lona pepesi, mai whaingo fie o na avesiseina o se fulu masani. Ia mai tau aunga e pei o le tale, tafe o le isu ma le fiva. A whai wa e langona le whaamaimai, whai sau siaki. O le whai o le siaki, e whesoso ani lea mo le whai loaina o tangata ua awhia, ai le i loaina i tutono le community. O le mafua angale nā, e tā wai. A whai wa e maua ia ungo le fulu, whaafeso tai le healthline i le ovalu se lau, tolu 5 A whaina e iai se no fuanga nā sia se tasi wa whaamaunia lo nā awhia. Whaafeso tai le covid19.gov.nz e te sila fiai po a inga o le whaingo siaki. Tātou whai malanga whaatasi ma so tau au whaatasi e whaato ilaloina le COVID-19 ma le iwa. In this update, there are 23 new community cases of COVID-19 in the country today. There were 11 yesterday. All are in Auckland and take the total outbreak number to 902. 36 cases are not currently linked to the outbreak. Today's cases are an increase on yesterday's. The Ministry of Health says volatility in numbers is likely at this stage, and they expect some changes when Day 5 and Day 12 tests of close contacts are due. The ministry says it's a reminder of the importance of following alert level rules and getting tested if you've been at an exposure site or have symptoms. There are 19 patients in hospital. South Auckland laundromats, a pharmacy, supermarkets and a veggie store are among the latest locations of interest. It includes Manukau City Mall Countdown, Chatter's Laundromat in Manarewa and Puanui Laundromat in Papatoetoe. Pack and Save Clendon, Clendon Pharmacy and Pacific Fresh in Clendon Park make the list. Previously announced locations with new exposure events are all in Manarewa, a Z service station, a New World and a Countdown. A full list of exposure events and times of interest are on the Ministry of Health website. New South Wales has 1,599 cases of COVID-19 today and 8 deaths, taking the state's death toll to 226. The youngest death was of a person in their 30s. State Health Minister Brad Hazzard says the deaths had something in common. Particularly, sadly, none of these people were vaccinated. All had underlying health conditions. I extend my deepest sympathy to each and every one of those people's families. Victoria has 450 cases, Queensland 5. Police working on the Auckland COVID-19 border were surprised this week when certain four-legged residents tried to breach the border. 40 head of cattle stampeded from a paddock onto Mercer Ferry Road south of Pocono. Police managed to herd them back onto their property with help from Defence Force staff and the farmer at the property. Police decided to let the cattle off with a warning. That's news in sport.
Novak Djokovic has assumed control of his US Tennis Open semi-final against Alexander Zverev. A short time ago, Djokovic was up 2-1. The winner will take on Russian second seed Daniil Medvedev, who dispatched Canadian Felix Auger-Aliassime in straight sets. Medvedev goes into detail of what makes this year's final different from the 2019 US Open, which was his first Grand Slam decider. Let's be honest, I was already happy being in the final. Everything was a positive, which helped me to play good, but I was not feeling like it's a must to win. The more you lose something, the more you want to win it. Hannah Wells is set to embark on just her second Ironman in 6 months with hopes of the same result as last time out. The Kiwi athlete is currently in Noosa ahead of Ironman 70.3 tomorrow. Her last race, which was also her maiden Ironman, was in Taupo in March and she won it. That's sport. I'm Bruce Russell. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Suafa, e matango
vani tu ile maketi Ba atai le bulu le o onga le te maiti Tu le tanga bang iang ti lo bata Yile te lo tanga tambale au tau lama lamba Fai mai ki pi iang le tu ani matoi po ima Le hokitai o itanu o le mawai Fai mai ki pi iang le tu ani matoi po ima Le hokitai o itanu o le mawai Te wilu tanga se vali tu ile wala To e suele lifi e po i tu aile masta Se alufa alele le na ye lilo la we Au onande fa o ba ilo asude Fai mai ki yang le tu ani matoi po ima Le hokitai o itanu ale Se vani tu ile maketi Ba atai ule bulu le a o onga le te maiti Tu ile tanga bang iau ti lo bata Yile te lo tanga tambale au tau lama lamba Fai mai ki pi iang le tu ani matoi po ima Le hokitai o itanu o le mawai Kango ya use our po ye emang ko na go mo nginga emang ke fly away to Samoa suit my lows mung salvo fele ay ngalo ya is okay ay lokal ye my el masta wa me my LA okay ula yai aka ya yor kamayan wal wa fai my pe exia lele America se ko ko il ba ali manga ko lele fle lucia big my yai lo Kenya ring na se ole master yeah reader Vai pale yo ki so my five vai música e o mika o masta my Samoa no America Vai vai ki le tu ani matoi po ima Le hokitai o itanu o le mawai Vai vai ki le tu ani matoi po ima Le hokitai o itanu o le mawai Vai vai ki le tu ani matoi po ima Le hokitai o itanu o le mawai Spakao matao malopoto Tau mawhaine on the po Tatane a bea tawa ai tau popo Eleni Afalai falele silile manongi Fakale silile malongi Faitalia oi is the fine I fire Oh silile popo Fa ai Tau alosi fai malofa Ole manatu o e mato olonga Ata si i mat si tai tau wila langi
Wale lo ele wangelu wa o iai. Eleni, Eleni, afalai family sili lemonongi. Eleni, Eleni, fakale sili lemonongi. Faitali oi is fine fire. Oh, sina popo. Fa ai ai. Popi massima fa per ma pua. Ele ngata le taunga ta fiu saka. Tau ma fai na lau ma fa. Atata petato isi atingi apa. Eleni, Eleni, afalai falei sili lemonongi. Eleni, Eleni, fakale sili lemonongi. Faitali oi is fine fire. Ma o sina popo. Fai ai ai. Le tautua mo oil se fongo Samoa le radio Samoa's full lima iwa tolu a mo ya kilani na waluas full minute o le wate ai daily to lai lua mai ia nai fa fi fianga so I fi filoi le na ia ta walunga tuai le talanoanga foi ma le fianga le sui pale mia ia ma o le min star fo le na o tupe maua le atunu I Samoa pe o le le malo fo le fianga I le saoli I tuala te vanga Iosefo Bonifacio I le nei auli. O avadole au maua. Ia ona a wha I o le pisi fo I a maise le fono lava le kapeneta I vai as uma maaso uma. Ia le wha lao mai o le taimi. Ua mawhai ai o na wha fonga le atunuu. I nisi o mata upu onga fo lea. E ave I ai I le fina ngalo le atunuu. Ai le maua I se tali. A lea lau o tō wha fonga nei. Wa pe no vai atu. O le whai unga lava na whai e tuala. Te vanga Iosefo Bonifacio. O le whai unga le nā. Lea na matua I tō tā mai ai. Ia ma ili tata loa le to ino tuila epa. Ma a mata mai I loa ma whainga o mai ia whātonga fiti. Se ia o mai lava I le taimi. Na whai e lo mani unga le whaamsinonga o talo sanga a pili ma le whaamsinonga silifo le nao na mawalunga. Ile atunu o Samoa. Malona lau ele. O lea la walo ia I loa. Ia ma le whainga malo phone le nā le whātua ile tua Samoa o tasi. A o le whainga malo Samoa poto fo I lava. Ia tu langa la le nā ta ua I tele.
Ia, ma le mea lea, mai so e tangata pe iei se vā fo leo, o le whionga i le sui pandemia, ia po le whionga fo le minister, ma le whionga ia la aulia le mani atoa, lea ua tali manino, se o karanga, whea vea i fua le matangi, ia no le toa tele tau mawhai, e whai a se mea ia vā ai se, vā le whangatia. Ia lea la o tali manino, ia le fau whaafonga mai le atunu, oka, o le toa wha lava i ngata i toa wha, ia maos tangata fo i le tamali i vātu ia le taulangi mo na suafa ia ma tofinga mau lunga le atunu, o se tamali i e olo le fua, mai anga malu, e wha alo, e loto maulalo, ia mai tali fo i le ami o tonu, e te langona lava, le tangata e tali i le wha maoni, ma le ami o tonu, ma le intention, the modus operandus, le mafu anga le no fatino le mea mawhai le mea ma le mea, le nā, tā ua tele e au noa, ia mani mea fo le o meo agenda i tua, personal vendetta, ma tūlanga whapena, o lea lava i manino le atala vai. Ia, tātou whafteia le i le tua, ia ma ave iuta, ia ma whapena fo i ona, tātou tatalo, ia manuia fo le au nanga ma le tautua, ale siu fongo Samoa, ia malana fo i tautua e mawhaiai o na whaatala noina. Ia ma watu mea moni i lumo le atunu ina ia nofo sila fia. Le whamsinonga leo le contempt of court, le whaatino nei i le asunga fua asau nei. Ia le na manino lava, it's an act of disrespect and it's a legal violation of showing ignorance and disrespect to the values of the High Court. Ia, mtua manino le leo sustai, le mingao, o le whaia upuleanga, tua inga, e whai whasino, i le whamsinonga mawalunga a le atunu. Ia masos whamsinonga lava. Ia, le la o mani iai fo. Ia, e iai fo i vaenga na. Contempt of court, direct or indirect. Mos whati te inga na, whapela o le lau leo sustai. Ia mo lau le mingao, mo lau le whaalalo i tono le taimi lo whatino o le whamsinonga. That is direct contempt of court. Whaia i tu tonu o le whamsinonga a o whatino taulumanga o le whamsinonga. Indirect, e tele onofo i tonu i le whamsinonga, ai whai mai whafo. E te tau ai maa mai whafo e pe o le whaongaina o televisi, whaongaina o wales whasalau, whaongaina o le social media, e te tau ai maa mai i nā ma upuleanga mai le whamsinonga. E le ai ala se senga. Ia leo te wawa atu le tulafono New Zealand le peisi e fo le tulafono a Samoa e le contempt of court. E le i titi fo i lalo o le ono masina e te whale pui pui ai. E le i titi fo i lalo o le ono masina e toso ai oi tanu malala. Ia po tawha ingata fo i le university i tawha ingata ma le matata ese i tanu malala. E voi la isi tu ai ngā contempt of court, whether it's a civil matter versus a criminal matter. Ia, a ola na whapea o se mata upu fuele le civil, e ai la civil remedies po tu ai ngā whinaunga fuelea e te sala tupe. Sala i se tupe, ia pe e te nofo vava aia, ia pe whaia fo ni ngā ruenga. Tautua au auna e leise ututongi e mawai. Ia a olo lava i se vaenga criminal. Ua matua i wha mauni o i lalo le puipuinga o a mionga pa a wha o ai ni manua matulang wapena. Ia ma tauleanga i nai, ia le leus tangata e pe ero mata upu ma le sotu la whanau defamation. Character assassination. E le tulanga lalena. Ia, nei lolola ia lea. E lea iala sisi remedy po sisi whai unga o iai. E le sala tupe. Ia ai toso lo ma oe. Tos koso kwa ngā e punga lo lunga. I le loli a panka. Wata iatu lunga tatou api o fōlinga. Our Facebook page, if I better for the tatou YouTube channel,
o lo o mai mo mai ai le to o tele le mamalu le tunu ia ma mai e fo i la tu fa malo ia ma la tu fa mianga ia ma le la tu fa tai ia fo ma au palau vale ma au kau ai ma ia ele popole tu ia io ile ai ma se meo se ve ma ila ile na mea a le tole no tu wala le finga kala ngole kupe kala ngole pongesi so keep it coming boys and girls but ia maurunga tatu tu ia tatu woewa utova vai le ka ingar ko ele afale lua a le wala talata ele afe tolu se lau komeni ta sile afe lua se lau ma le iva komeni o ila tau o lo fafonga mai ia ma mai fo i o latu sao o le latu fa malo o le latu wanganga fa tai ia fatalo fatu ruta pule pule ma lo so fo manuia o Arrow Ray Lucia watching from Avondale. Oh, okay. Ja, fatalo fatu ma lo lo so fo manuia after fo ile on sai mai pa i o tatu tunu o Suisala fatali ala o mai mo mai Sydney i Ausitalia ia fa pena fo i o sa fata la pana o lo o tapu mai i Wellington le la mua i Wellington fa moana tal fatu tatu por kalame ia malo alo lava ole o nei vai nga ia mo le silafio le soi a tole le iai le luas fulu tausanga talu ona o sofa ia e tangata le Al-Qaeda na ufa tupu fa le belave ia mo fa ngai nai ni va lele la upa sese la va lele savili le ana la to fa ngai nai ia Twin Towers for the Trade Center in Manhattan in New York ile lua fe maletasi silia le tolu afe valu se lau tangata na mali liwai aso tonu ale nei na tupu ele fa belave le na no winga o nafi langa o tātou la susfulo na whea o a susfulo mara tasi pia Amerika na e vave ia e tuai e o la tu wasu ia o le mela na tupu. It's a very, very sad day, a dark day in the history of the United States. E le tō telo i la tō i le ngata na mariliu ia e whaita wafe fo i stanganta e le i maua o la tō tino e matau tia mea le nāsu e te wawa ai ono tonu mai e Samoa i le asono nā sa o malanga fo inisi o whana vilave o le ainga i Samoa ai nau tonu mai le mātou wā sa tau fia le malai maa lele e mangele ina ia o le aso whainga le nā sa whaia i o awa tau fia i mati lei ai fo lele wa lele umai i le tūlanga o mai i fafo. Ia, ai te ua mo i fo le tala, toi tilo atu le televise, e mata utia hia whainga. Ai lai le tausanga na soo ai, sa bo ailo ua wanoa e malanga i le wala ulia. Ma le sunga a Jerome, whana na Jerome Gray, e le ia ona malanga ai sa o walu lang, na tali malo i le fionga, i le ampasa o tatu malo i Amerika, i New York, i lona ofisa i Manhattan, i le ofisa o le United Nation, le fionga i atu i loma ne Ronnie Slade, i amalana au whainga luenga. Lea la na o ilo i lalo mata i mei, e o atua le timili na o laia suasua, e le i tapena ina foi, na o na whaapā foi lelo le nofang. Au atua tonua i le tausanga talu na tupu na whaalavelave lea. Ia, le na tatala ile miti afu o le Radio Samoa sa ofu ai. E tau ai le pā, e vea ma wha aloa longa. Ia, mamori ai le loto wha vau fo i mo i la tau na mali liwai. Ile na whaalavelave. Ia, le mena tupu, whai mai le tamalo George Bush. O le o lo su e mai o sama. Ia, ele i kele e se piko. Pingi o sama, pingi koe malongo olua, pingi koe malanga whanau. Tau tia, ia whainga le malo Amerika. Le mele na eloai, po le po ai lava le malo, fiu la vale le lalolangi. E o lo lava na apatale a eto, o le alele. Ia o nei lo la ia le, o le oti ngata le mea.
tau tia fo lea tunu o Amerika, maona tangata, ia maona te tai, pe o lava, i le kaimi e ke ua i le puke o le aeko. Ele nā. E lesi tala mai o i Afghanistan, UN condemns the Taliban as they completely take over Afghanistan. Tau tia le nā mea. Tō tele i la, too many dead people, innocent people, women, children, including U.S. soldiers and journalists. E le ngata la i ti nāmu ta maitai, whapena fo i le whanau la i ti. Ia bata ngata lau tele e matuale marama i le mele o tula i mai. E ao fiai pe sfulma le valu ia fita le malo Amerika o mali wa ia inga ia na tapomu ai ia le malaiva lele i Kabul. E au fiai manisi o lau whasilau ia male au tustala. Ia na asisi atu le tulanga o le vaava ai i mea malipo tia maitala o mea lo tutupu. Tātou se ea ni tālonga, ia sa mata na fi tālonga ia o le tenisi o lo whaia nei ia le US Open in New York o le tālonga tenisi. O le mea matau tia sa au mata. Ia wale eiri ia le au savona Serena Williams, ia maisi au tamai ta i tā tenisi, tā alo tenisi lawi lo le lalulangi. Ai e to lua tamai ta i tala vau lava sa o wawa ai ai. Ia la tālonga. O le vaenga la na e su e le final le. Pe uma le fia na nei. Ia po le tai au fo i le aso sa tai au. O le final la le na. E su e le sistema i ta i e se furu ma le iwa tausanga mai kanata. Leila Fernandez ai fitaui e na o le se furu ma le iwa tausanga. Ai fitaui ma le tamai ta i me Peletania o Emma Raducanu. Se furu ma le valu tausanga. O le tamaitai o leila mai kanata, e lona fitu se furu ma le tolu lona tūlanga, pe au na whatūlanga teine te nisi le lei o le lalulangi. Ranked 73rd in the world. And the 18-year-old from Britain, Emma Raducanu, 18 years old, ranked 150 in the world. Se lau lima se fulu tausanga. Oi se lau lima se fulu. Le mawalunga lo whaatulanga ina. O lana whaatulanga i le. I le ta'alonga tenisi la langi. Ia, manei, o tōna fifie. Mata mamai mua fo i le ta'alonga tenisi. US Open is probably too early tomorrow morning on Sunday between an 18-year-old from Britain and a 19-year-old from Canada. O le talawhasolopito o ste mure o toi fo i aini tupulanga tala vau. I le tumutumu o le ta'alonga tenisi e su e ai le simpini ia ma le manu malo o le fo i ta'alonga whaavau malo i le state o New York i le taiao. So whainga le tātou talo le tau o le so ia e ia winga le lei o le tau e ai fo i anai timu ma e to ulu wa solo i le ai o kilani maisi vai ngatu i tu atu o kilani. O le aso atai au, ma le aso ngafua. Aso sa, ma le aso ngafua, le anga wingo le tau. E whaari i le tau. O le vainga i whainga whaiva, ia, e le aima se ia. O i alai o umai o le Waitemata haba. O lai whaile lato leina i o e whaile test o le COVID. O isi ia i manukau haba. O le o leina e o e whaile lato tui mua. Le ai la se i ai maua i le aso a te au. Ma le aso ngafua. Ia e ma. Au kakala whale ia. Ia mai se ia. I le whale ia. Tūlanga le nā alo iai. Ia le vainga fo i le talo le tau. Ia mo le sida fia le pa ia maulunga. Le tātou tunu o e fia o e whaiva. Ai e whaatamala e ave ia o lātou. Me ofu whaola, le nai, la patai i pēa, le ngātai whale, ma le saunga le mūna ngātai whale, ia lava le pensini, sisi extra can of petrol for your boat, your fishing boat, ia whai fo i au tau ofu fo i lea whailoilo,
se feilo wola pa pa ursami ia mai ai fo ia lau telefoni ia mafapena na longo mai uta ia po fea lo iai fea ngata i fale o lo e whangotai ina fe whaingo fia o na su e oe ia pe a whai ua tupu se whaalawe lawe le ngata i fale.
le whawhiwhianga mai a Waino, o le pese le whakasana mua I le tūlau se lau, whase furu ma le tonu. O le loto fau, o le loto le lei. Lena, o le loto la le pisa o inge ia tulepa. Ia lena, e to atia tua ia te oe. O le loto le meo le tangata ua whi ai, o le o toe mawhai, o na mua, le malusi anga, o le power sai ai. Upsa sa o na, mo le sila fia le atunu, o le mafua ia ne pe o na sao no le fionga ile. E le sui pare mia, ma le minsta fo i o tupe maua le atunu, o lona la ngona, ua te tau o na sui le whai ngā malo. O sta ngata o lo nofo I Samoa, ma lala, ma ngalue, ma tautua I Samoa, ua wa ai le swinga o le mea ua o I Samoa. O lala fo le na, o lona toi fina ue le tofi o lona I tu malo. Ina ia pale mai, e whaiso na sao, e ia iai se swinga o le whainga malo fau, ia ma whai fo I se swinga, ma so na sao, e le whaavai ino ni tula fono tala whengai balelei, e le fono whai tula fono o le fono usu o le malo Samoa, ia minu malai o lana tanga manu malana whaalele ngā fulu, I le malai te whau. E se le mana I o ia talanroanga fo ina whai nei, ia ma whai ai I le tō wha ma le whautanga fo I le fionga I le sui pāne mia. Nā pēo no whai atu. History in the making. O le tangata matau ti ale le nā matalona whai lona whai unga, me ilo matuila e paua musu. Ia vai whai le toa te le o le fionga I le sui pāne mia ma le minstau tupe I le la tala noanga matuila e pana whai atu le e papele ua o le teimi o te tau waiona step down. Ioi, ka wia malo lo mai, malo lo manu malo. Ala tala tu le po. Ne, ele io o le kaime fia malo lo ai. Ia wawaila iei. Nā le lua ana fesiri pe tolu fesiri, ai tolu I tu la na tali ei fesiri ia. Tolu I tu la na tali ei fesiri. Le vai aso lea na si ma vai atu nei, le aso lulu ma le aso astofi. Lea na whaatauto I na ai ia le fionga, I le tamai ta I lo ia siri le malo, le fionga ia sua Helen Paul Warwick. Ia la le tala le na whaia na fia tu le pa. E malaia uma o tau ia na whaia le whaatautonga o le tamai ta I lea. Aisea, whamailanga o soli whaavai, ia le malo fau le fionga le tamai ta I pāremia, soli whaavai atuai ma le sui pāremia, soli whaavai atuai ma le whongftalai, ma le sui whongftalai, soli whaavai atuai ma le au le malo, ma le matsiofo, soli whaavai atuai ma le fionga le whaamsinusili. Whamai e māleia o mātangata I na whaia le mele, aisea, le muli whainga whaavai ai. O le aise tui le epa, o le aise HIPP, e le o toi mana o mia fo I lani tau whainga whaavai. E muli ta I ai, o le fuata malona lou. Ioi, o le fuata malona lou. Wa mai fo I le pulenga fau o lea malo fau o lato me kokia. Feu e fau o lato whainga whaavai. Ele fia muli la tai au tau mea sa whai. Whaalongo I le tai male. Lato whainga malo fau, usi tai whainga whaavai fau. Ioi, nena, dea lau visiringia fau I le fionga I le sui pāremia. I whainga whaavai ia. Ina ia o mai loto tuli tangata, ma whaatetea tangata. A le tali, sa noa, e whai ma sui ma whonga fwoi o le fionga ia. I le sa whapito ma le pāremia, o I o le sui pāremia, leo sa noa tuala. Le ai se nganga whapena, o se malolo tualofa, o lo tai e se tamai tai, o lo muli tai tu la fono. E ma whai e o na whaatino ngā luenga, ma ia ngā lulu e whaatasi, o I se malo whavalvalea. La tau te whiu tu atu awanoa. I whaululonga mta ngā luenga, o tangata whai ngā luenga, o pule lango, o mai tātou ngā lulu e whaatasi, o mai tātou tala noa. Whaasino mai le mea o lo o iei lau tau whirangano. Tātou whetūwha I ma whaasoa. O la whawhela na whai.
Ai whaku ai kou o i oi pe kesa kou karangoi o riko inga o le i wa whafo mana mawhala. Alala me whai e. Ia ele tele bobo se tali lei o. Ai te sau i e whanga i le malo. Ma whapena na whalenga i nailo ma whau. Le sa o ma le lei le whaatino i na o ngā luenga. O ia tongi o e. Ele toi tongi o i tula epa. O le malo fau le tongi o e. Le whaafonga le lei mai au tātou. Uso tua whawhine o ainga wome masani. O le tātou nuu mo le kalasi. Le ngā lua le malo. E pēo tau malia ia. Malama lama. Ia susulu le malama lama i o tau whafonga mo tau mawhau. E le o toi pule se tuila epa. Nā o mea tonga fiti ala tau mwhai mai. Lea o tū le malo fau. Sulu whai ai. Lau whionga i le paramia. Alu lau minsta. Lau whionga le minsta. Maria lau whingalo. Fiatala noa i lau whionga. Whasino mai. Mai ia. Whata oto mai le tō whā. Ma le whā au tanga i lau whionga le minsta. O le fau lau pulenga. Whata oto mai le ala fua e te mana o. E wha ata mo e ai. Ia le tātou matanga aluenga. Pei se tūlanga me whai o na tā whasoa ai. O hame te tau o sia o le pura siri o le matanga aluenga. Man se a wala me whai ai o na o whaamalia ina lau a whionga. Ina ia tau nuu ma au sia ia sini. Mo risi tau sanga le nei. Ia umatu le paia ingo le lima tau sanga. Ua matua i ato o toa. Tau i le tini. Ioe. Ia le wha muenga. Outcomes. Ioe. O la ua au tū, au sia. Ia maanga au tū samana mia. Ina ia mawhai. O na wha amalia ina lea tunu. Ia. La oi le tautonga le nā le no whatua nei. Lea la ua sai ei tui la epa. Ala na mea sai ei. Sanga lo ia siri le malo. Le ua whiri le. Le rea fu i le malo fau. O le sila me sili o na mata ngā i lana saunuanga na whimala na tala le na whai. E umana whamalai a tangata uma ia le na ia i o le whatautoi na ole lo ia siri o le malo. Ma le atunu. Whatase e male whamalai i na o sui malu maula. Le whatu a whafongam sila le atunu. Wali poi iu se ngai. Whafsa ngai se nga ula. Oi tu tino tolu nei tau whaafia ngai o le atunu. O le whamasino. Whamasino siri, malvasenga o whamasino siri. Le whionga le paramia, le ao le malo, whaapea fo i le kapineta. Ai i nā ma le sui o le atua, o le ainga, sa le vi. Le wha whaamala iai ma le whaiwhi au le nga whiele, no kui whaamangui ai le. A woi, o la ere mea i o kupure i le koinga. Whaamala ia tuai, ma le sui o le ekalesia, le susunga le whaafenga inga. E au iei whaalupenga, ale u whaamala ia kue kui. Ea, se ia maila ia. Kai ole ofo, ai lo uma fonfonga. Te lo au i le mea la wasas. Ua amatona. Ei le tūlanga fo le po se mental illness po se ngas o le mafau po se tūlanga fa pena o fai fo le mo ini le to inga ma omi ona mata ma omi lo na uluma selu i tuo lo na lauma e tai fo linga mai popole lo mafau Pole iei loto, le lofa iai. Ia, le tūlanga le nā. Ia, ai le e whiwa ia. E kai ia. Mo le whaafonga bai le tātou tunu. O te lona upa ufo ia le tūlanga o tātou o i lātou a whia i le COVID-19. I le nei aso. Ai... Na ona fasil silato ma fa la vilo antu le o ranga ma le tutua ale e kalesia katoliko ia malona tu fo i no fanga au tu e pe ona yai ia le no fanga I malaola
Convention Center, o le whanga solo i nā, ia le whai o le test, ia masalo whai ua whai ia nā mare tui. O nisi no whanga e pei ona iai, ia o le Ranui PIC. I Ranui, Swanson Road, off Maila, wala le nā, ia tā ua whai mo o tau, pa ia maurunga le tātou tunu. O ngā tutonu lava ia ngā le mū o Avondale, New Lynn, Kelston, Blockhouse Bay, McGlen Haven. Ia ngā i tātou le malai kuku u fwoi le leo solfanua i nā Avondale Race Course. E mawhai o na whaatinoa i nā ia lau test. O nisi e ngā i o i le White Cross, nā olo i autafa o le o ngā St. Mary's i Avondale. O nisi e mata e ngā i o i le Trust Stadium fo i lea i Waitakere. Ia manisi fo i e ngā i o i le Westgate Center, Shopping Center alo i nā. Ia o Elkelani Sifu. Whai o nā ngā i fo i o tātou. Ia ai whafta i atu wailele. Tasi le awhi whāse lau mo leono i lato lo o fia pia. E mafuta mai Team Fast o molesi sang polo tele. Ia whapea fo i meto tisi Two Hill. O Simonta, talofa lava Simonta Ioane, alole soi fomuria, whaftai le mafuta mai, alofa Samuelu Smith. Ia, o tātou se atu o lisi vaenga leo o mai ina i o tātou i so maia i kamare. Lea lala wawa atu iai. O lea lau i lo atu Langi Man o E&P Associates o Kerry whaatato lai o Tony Senona mea whapena fo i Carol Sua whaatalo whaatu malole soi Fomenria o lo o mafuta mai i Newcastle i New South Wales alon lava leon saifo nei aso ia tu saifo ima ngā luenga lo whenga iei mo o tau ia ia mauti no foi le saunga le mu awa o la foi fai ia lockdown la tau ia i Melbourne, Sydney, o Gold Coast le sa fa longo i le vason se mai atu nei ia va pe ma ina Brisbane fa talo fatu tatu por kalame se vebole tano ava ia te oi te mawai le sa o le so gay rights, same-sex marriage. Ona matau pulea na tulei mai, le na taua nei e tulei pa. Ena oversitting ia lau tustale le vason se me vantu nei. Peo tau pongi sae fo le channel la tulei pa. Ena oversitting ia lau tustale. O ina maia le matau. O aina langa ia le matau. Ai le iai le manifesto po o le manu lau ti. Ale whaatua tua i le atua Samoa. Ele iai ini a lato folanga. O le ale mea la fora i nei mea. Nei mea vale valea. Awa tau le tali. Ai sau le tali e tu lepa. Whai mai o le teinen sau mai Afrika. Sa sau e whainga luenga le United Nations. Le la o sau e tu lei mai le matau pui ana ia. Po le asana tali ai. Ia e vili o mawhailana whaasisilanga. E lunga le TV. Ai le tali mai fo ia fia me. Wale i lola po le ale sao. Vai le maa lia le mea. Ai whai atu ai tali mai la uli ma fia me. Ere o se matau pu tā ua lea matau. O la ua umana ta oto le wha vai papa o Samoa. E sa ngā mea i kongo le atunu. O le tātou tunu ua tele whawhawhine ma whawhāteine. Ai le ai. Se tū la fono. E whaatanga ina i lalo le tū la fono whawai le atua. E whai ai se mea whapena. O le whai pui po lista malo. I lista malo. O le makua i ofo tangata. Ua le longa se mata upu. E tango au iai. Ina ia whaaleanga. Ma whaamali ina lona langona. Awa ua le ma whaamali ina. Talu ona whai ina le whinga palota o le asohiva. O le masina. O a perila. Ea, lele lau wawai atu salo pusi tau mai. Tō toru isi sui. Tō toru isi sui o le HIPP. Wa tū la i atai tō tasi la tau. O e au noa ma le loe tū lepa. Wa o e au ngani. I le whonga wtalai o le malo fau.
Wha mole mole o mātou fia tau tō. Vai koe whangakalai. Rana mau kou mai, e kou leo mai mara kou kai. Ua mai se kala kou kai kou mai. E le he ai o mākou fia kou. O uma fia maua singa mākou kongi, wa o le mo whai. O fia maua kongi o ngai ko inga. Kua kwa kan kai amaru i o. Wa matana popoto, ua vavai atu. E mori ako. E le a ma se mea sesi o maua mai ai. Ngā le whaavesi, e le ua whai lo iri. Ia ka le sia so whaatasi. Ia mantua lato e o nei tai au. Male a songa fua le whaile lato whaamison. Kia ua loka isi pe kao fi isi. Ai usu le whango le asorua. Ngā whapekula i. Ala ua whai isi. E ka le sia so whaakasi maso se e ka le sia. Pe ale pule whare mai. Le ua whakungi au kou. E ka le sia whaakasi maso se e ka le sia. Koe whiku aso ia re ko koe ke kua koe ke o e wheskou kala i o. Mau ko woko solo ke ele awalai. Ile mea leo le whiusi mako whakauko. Awa e ko ke le iolo, nko wawa aile. Sole ta whiwhi. Ia, ana pau lava e whape nā. Le whautele, Katrina Mariner. Atalo whatu malasa i whamanvia. Tai fo ile mafuta mai tanto por kalambel nei aso Sophie ia fa per fo ia fa ia fe pulai ia o sinala ulu a wong a lo level so fo manria o se frutasi malaki anetelea fa talo fatu nive falaniko talo fa lava malo so fo vai akako walwa fa penga a moa se kako lua fe kako ko mingi le so ese mele ngol tanto Facebook page, ia whapena fo i mele tanto YouTube channel. Ia kau ke ona i lava whapena, se ia o lava i le fiafi. Ia le lei whapaloa tu le tanto tunu. Le o mai le tanto whangu vai o le ola. Ia tau lunga, a pike alu alu i fia, pule a lava mlewan. O le vai o le ola, o le vai fal natura, o lo whaia i mea fal natura, o lau o la au, o pa o la au, o a o la au, o su o la au, o fu o la au, pule au, o tumu o la au. Ia, o lo i ai le mea no fale tua, ia e mwhai ona fsoswadi e ingas, ngasi o le tino, e pei o le toto maulunga. Whapena fo i ngasi o le fatu. Ngase le mama, ma le sela, ma le kale, fesoso di tele le toe wha le leia, o le tūlanga, a tūtonga, onga, ma o ngā tele le tino, peo na ele fatunga o ia whapena fo i ma le kama fo le o le liver, o le damaged liver and kidneys, ia whapea fo i ngase o le sugar diabetes, ai sili lau na fesoso ani ia te oe, I meo ti ngao le tino. O ti ngao maso so ongo panaivi. O le vai o le ola. O lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa, lua fitu. O lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa, lua fitu. Ia, o le numero nai mo haila vai. Text mai lo suafa. Text mai malau tu atusi. Ia pe fia fo ina vai, ao, na mamole atu vai, e wha sino tu lava ia atu oe. Le awala, e tau mawhai le vai. Ia mai si se vai, wele tātou leipolo o maina le stala. O lo iai ingredients, o lo iai fo le whaatonunga, o le inu manga o le vai. Pe whaafia fo i a o le ale te le, o le inu manga o le vai. Mana tua, te leo tau mawha fo leo tātou ai o tu mea ku aisa. Kai kolu kau sanga o mga kawhasi ngai maa moe mga i povinga. A le whako a makanga ai a kure ngai maa singa. Awa kolu kau sanga o mga whasi, lai ku kongo whawhasi. O meo furisa parangi re kala umange. Ia o i moa po o sfuruma lua maa singa kalunga o mga kawhasi moa. E whapea nā le mea, tilo le lei le mea. Ia ai kamalole le vai avoka. E te moe le lei e le po. So adi e wha maa o mamai vaenga o tō tonga o wha le tonu o le tino. Ia, tasi le manga le po. E mkwa i e moe le lei. Luos futa la il fam.
The numerous full ma le tolu. Lappington Road. O le mauta le nā, le malai fungaonge, Lappington, le malai le nā e fiu haile sa oli i a tuala ta wātino tau pa male whanatua i a peka, male ai ngāli, mo i ngālau vai, mo le vai avoka, mo foi malau vai, ole vai ole ola, ole ano male sama. A e anga i whapete a lalai o i Manrewa, ia anga i ane le tua fine i a Bella, o i a Malia, a Maria, Olive, ia maletene o Maretta Sawang. Ia maleuso ia Yosia, whapea fo i le tina tausia le ainga, le tina ia Sarah Brown, whateltari mai i nā ele luas fumarelua, Templeton Place, i Glendon, i Monroe. Mana tua fo le ngā yo inga le nei ele mawhai au na tauwhia. E anu lai no whanga le ua tua, e moi lau vai. Tau wana whai ia lau mask, Whai lau mask e pui ai ia oe, pui fo i mare tangata le te alu e au mai ei lau vai. Ia le nā, o le o lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa, lua fitu. Ele i mō stato vai west, se i vanga nā lava, o e wala au mai e te au. Le anga le nā e tā puli pele, tātou whale ofu le nā e masani ana. O nā whatau wai le tātou vai, i le tua fine, i a whanimo ma whaasau. I le Alisa's Creation, Fashion, Pacifica Creation. Patalo fatu i le tua fine i Maggie, ma le Maggie's Creation, i emotion tina fo i a peka, talo fatu balole, so i fo mria i a te oe, i nai masi mangele, talo fatu fo i tina i a fauta, ma le whanau, ta mo fili, ma le telenga i a au pa au, mai o i Glen Innes, alol so i fumanuia le tina ia Pele Paddington, ma le tua fine ia Hope, whatalo fatu le tina ia Sella, Lamb Cam, ma le tamaitai o Tanya, ma le nā tūfo i ainga, i Massey, whatalo fatu ma alol so i fumanuia, whaftai lava tina, mo le sota mai a wale vai fo i a sio tina. O alito apata, ta lofa maloso i fumunria, o le fo i ai Augusta 25, maloso i fumunria. Ia, whamai, e o ngāre vai li le au palau, wale whaku kua o ngā o le vai, e o ngā e ngingi ei mata. Ma ngingi whaale i mlo mo, man tua fo le sama, mana tua la pēa, umana tale pēa. E whaingo e fwoi male au palau wale, ngai wawa aile i ai. E le ngata le mo mosi e to e wha au le lei i u fōringa. Ai wha pēnā fwoi ona au le lei ai. Ma mātango fie upu e sau i lo ngutu. Ono. Se o kouse, le lei ase me ia uto. Ia, walo. Fui awa. Walo lava soi fua mria ia te oe. Manu tūpō taito. Fatalo fatu fo i a manu fo tepa. Fatalo fatu malolo soi fumuia i a la foa i milo. Mana tuala o le numero nai te text mai iai ma wailo suafa ma lau tuatusi. O lua tasi, lua iwa fa, fitu iwa, lua fitu, lua sfuta la i le vai avoka, lua sfuta la i le vai oleola. La tātou ua vai foe, sa i foe le tātou por kalambe le reias to nai, fo i mai, ia, tātou whasoa pei ma tā upu sa tāua wha i ai, ia, sila ngono le lava i asu o tūna i antu, ia, ma whapena o na whai atu ase kako mi. Leo wawai atu, toi 5 minute, ia kako whailo ma fo i mara kako loku wha mawai, kako lo, whai kako kalo, ia kako ka ape lola ia lea, ma lo lava, lo na sa ili ne i asu, nisi o lo o ngā lulu e pea, Fatalo fatu Savea ma le Tanoa Ava i a te oe, ia malolo le lava papale fo i ngā luenga. Mese la tō o frontline essential workers. Ia, o la tō fo i o lunga le ala tele, o le au ave pasi, ia, alofa te le atu mo o tau. Go Bus, New Zealand Bus, Riches Bus, Northwestern pole Eastern Howick Bus, ia ma pasi papa e volele pule ia ti lua mon vai. Vausea. Ia pole whionga fo i atu puola.
talo fatu telenga la te moenga, malo se fu mri e oi motoe, ia le tama fo ia tu samale, ma le tinao le ainga, a pe fo i le fionga vanga nane nia, ia e mal se fo i le telenga tupa i whanunga. Alo li le sui fu mri, a te fo i le mafuta mai, fa talo fatu i le uso ia apulu, Stone Cold Ma, alo li le sui fu mri. Kia ora, malo, malo elele, whakalofalahi atu from Oceania Career Academy in Mangere. We know it's tough being at home in lockdown and want to offer our help. As New Zealand's first Pacifica-owned and led trades training provider, we're offering family support to get young people into skilled construction jobs. Our aim? When we come out of lockdown, we can have students on a new path in construction. Give us a call now on 0800 622 871. Oceania Career Academy. O le whasilsilanga le nei o le COVID-19 o lo iai au kilani lapata inga o le vaenga wha, o isi pitonu o New Zealand, o lo iai lapata inga o le vaenga lua. A o iai lapata inga o le vaenga wha, it's tau bea ona vainga luenga mawhai awa onga mai le whali. E pau lava le mafu a ngai te alu ese ai ma le whali, pe a whai e fia whaisau whaatau o loa mo o mia matala vai. Whaisau ufi fufonga pe a whai e te iai tutonu o se whale o loa, e iai ni au nanga whetota e matangata whaatau. Ia e nofo i tutono lau lio o tangata no nofo whatasi. Whai masiaki le lisi o nofuanga na awhia i la tau wa awhia. I tutono lapata inga o le vaenga lua, e mawhai e ona e whisota e mawhailoa i atu i au bōma a inga. E mawhai fo i ona e asi atu i nofuanga o tangata lau tele, e pe i o whale tusi, o whale o vaita ele, mawhailoa inga i tutono o whale kofi, whale ainga ma whale o loa. Whamole i a manatua, le tausi le lua mita le mamao maisi tangata. Whai o sa ufi fofonga, whai pēle whaamamauina o sau lisi, pē skano no whoanga i te alu iai. I so o se vaenga o lapata inga, whaamole whai sau siaki, pe a whai wa e langona le fulu, maona aunga. Tātou malanga whaatasi, ma so o tau au whaatasi, ia whaato ila loina le COVID-19. Ua na o le Radio Samoa, se furulima iwa toru a mo, e tau tuaina o e ilangu ngana, fitu aso le vai aso.
kasi limay batulu amo Radio Samoa. Tasilimai tu amo. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Hold up. I'm gonna give it to you. Gold jewelry, shining so bright. Strawberry champagne all night. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like.
masi Samoa faalifu fai atoma pili kagitu ile taimi na usama I Amerika masi Samoa satele mele leisa le iloa taita masi Samoa aina uatanu mala malanga faalifu fai safai lo mala matitama fitanga masi Samoa atoma masi Samoa faalifu fai atoma pili kagitu elema fina ngala lo ma fau masi Samoa le ainga ole balu sami malu au masi Samoa so foloa ile fangu se amale ofunga male fi a aiso on nei fai fe au masi Samoa atoma masi Samoa faalifu fai atoma pili kagitu Ua o maile taimi o te tofo I atu masi Samoa I tangata lo unu o te fia abatu masi Samoa Mea ai Samoa lo uatu nu pele faalifu fai Koko tala ufi fa ausi mafe masi Samoa Atoma masi Samoa faalifu fai atoma pili kagitu masi Samoa I tangata lo unu o te fia abatu masi Samoa Mea ai Samoa lo uatu nu pele faalifu fai Koko tala ufi fa ausi mafe masi Samoa atoma masi Samoa faalifu fai atoma pili kagitu tu amo.
Whawhiwhianga sui whiwhiloi, whanofo whi malia I fo I le tunuu, I le nei fo I vaenga o le uli o le hastona, I le polo kalame Savea mo le Tanoa Ava e te moa I mea sa sao. A susfu mo le tasi le nei o September. Au tai au e whailonga ai. Ia le tūlanga sa iai, I le au pongi sa ufi tia ai. Le malo tele o Amerika I na ua. Oso fa ia le li o Osama bin Laden, male au fa tupu fa le lave le Al-Qaeda. Fatalo fatu I le uso ya Mareko vai fale, fa pena fo I le uso ya fiu vai angi sua, malo uso, fatalo fatu ya te oe male ainga, fa mo lo mnuia me uma, ya fa pena fo I le uso ya manu, pena ni manu male ali, talo falava malo le soi fo mnuia, lau te mawai tui. Alo I ele fa mnuia le male tu fine. Marie Marietta Taupa'u Osa. Olo mo moli mai ona alo whaanga mo siona tina pele ia me tita Taupa'u. Hapea fo'i ia siona tuangane le fionga le saolii. Ia tuala Taupa'u Tino. Hapea fo'i ia Sala Simone Taupa'u. Taupa'u whetu lele star. Maro star. Ia whapea na fo'i ia Marie Taupa'u Osa. Alo mo moli mai ona alo whaanga ilo tau a hinga. Ile nei fo'i a holi. Whengau ia I sila. Ta alo whalava malo sa I fumanuia. Le lau wawai atu. Ua toe luos fuma le 5 minute ona tātou te alo la ia lea. Whaile kako kalofahi. Uiang kako marepe. Lo la ia lea. Ka ua le sainga voe lea. Lea le na. Toe paunao le teimilo o tātou tātou tau mawai lea. Ale ute wawai atu nei. Ka o kai. Le matau tia o le tele o komeni. Ia mana atou fo o lo langwina. Ma whaatalo whamai le tātou polkalami le so. Ia a o. Tawa o wha I atu manatu malangona. O le nawa I aso ua tona I atu. O le aso mua le nei ua tau nu umai ei Savea talu mai aso sfuru ma le hono. Ua tau ua tona I atu I le teimi a o tau fia fo I le koviti fa pena fo I a le tātou wa fale wa le si fa sa laune. Ia o le fianga sili le na. O le uso I le li ia wa o ia tawai meni o le na ua malolo atu fo I mauta malawa. Manuia fo I o ia masiona ainga. Tātou talo pea mo le uso ia tia. O to esea ma tau fia fo I o ia o no le ngase le nei vai tau. Ina ia maua fo I lona malosi maua le no tele. Fa malosi au fo I a vavena fa fo si o le malosi. Toi fo I mai e fa wau le tautua I le fa fonga tapua I le tunu. Ia, ai le ngate le na. Ia o nisi o tātou ainga. O lo o fa anofo esea. Ia o no le tūlanga lava le koviti. Tātou te le tusi lima. Ia ma fa masino. Ia ma tātou tau fai le tūlanga fo I le whailonga tangata. O le whamai e le whailonga tangata. O le tangata e matua whailonga tangata lava. E le o e la le whawhita hauri. O le whamai. O le whawhita hauri le nā. Alo whangia vai whalet. Alo whalava. Ma alo sai whamanuia. Lily Crichton. O ili si vaenga le Burgess. Mr. Burgess. Sella J. Alo whalava. Ma alo sai whamanuia. Vai pe... O lana Tanoa Ava loa fia mo mai ai ia fia ingu se ipu vai se ipu ava sionga kamai le ioe ia mawhai afo io na tau au ipu le tai au o mai ana tau au ipu le tai au ia le na ava mua i le tua le nei fo I tai au a Lucy O'Brien talo whalava ma lole soifo manuia aftaile mafuta mai le onanga ia male tautua fo ia le siufonga Samoa kako o le pese ia kako mai faisisi kako kalamadi I le hulu le nei talo fai ia manuia lava oe aua e te fo le tota mai e luaku o le ovakuo ia sau mask mana tua la oi ke la kolo le sau mask o le falolo po fia lava chalvi ele fatanga ina oe I tutonu Ona o le tapuni whaatapula atūlanga whā. O le awhaasala laua tuai sauni ngā lotu o le Universal Church I lunga upenga te whailangi. Bili mai le numera o lua tasi, 5 o tasi, lua fitu tasi mō nisi whaamtalanga. Po o se la tane I le loto I whali. Fia wha alongo ai, o lawa
e whaapale pale, o soto fita mai le langi. Sauta milo milo ia oa onga, olo uloto ua tumu i le alofa, fia waia oi whaailoa, olo o whaamuli mai Samoa, ngā upelewa e pole pole vale, ua e tumu i le uta le vale, ua e leo no sa ima e whaapale pale, o soto fita mai le langi. Tau talangi au lula palapa, talu le matau ai o tangata, e tasi lava no tatou tupuanga, na whaia tatou i le palapala, na upelewa e pole pole vale, ua e tumu i le uta le vale, ua e leo no sa ima e whaapale pale, o soto fita mai le langi. Lele ele ua le malie i vai, si ufa whanga fia whaalongo ai, o laua mia o le anga vai vai, so sala i mea o i le whai ai, la upelewa e pole pole vale, ua e tumu i le uta le vale, ua e leo no sa ima e whaapale pale, o soto fita mai le langi. Le tautua mo el siu fongo Samoa, le radio Samoa, sfuli mai vitolu, a moia o kelani, ma Savea pesta, le urua ili i Savea a se yuli le deifo, ia uli o le astonai, ina ua toi lua se fulu minu te, ona tale o le tu lai fa talo fa tu ina uso ya fiu, a vaiangi sua, ia fa pefo i le atoanga o le tausanga. Ia mga so whanau o le uso ya manu sua, fa pena fo i ia o le masanga, o mala fulumua, a toa le lata i limas fulu tausanga i le so, o te mana tua tangata nei. O vea o se whaiwhau tala i nā, i le awhiu ango sale longa masala valu, o ngu u lava vale aia. Le ave i meo whaiwhau, ave i whaiwhau tala i fwile le, se i wawa aipo le alana mio e whaina. Sa au tausia i la, ia le awhiu ango sala valu ma sale longa, e mana tuawhara sale longa, o le makua ke leo le nu, tele pito nu. A o i nā tonu wala le tua oio sale longa ma sale la valu. E tu ori whare sao le kale sia Yesu Keriso la pio sunga tai. O nā sao wha mautua i mala usoa. O le uso ia utai mai o i si umu. O le mele e mali ai. O tilo o tu. Le mele na poloka a koe e sale longa ma sale la valu ia le malanga fo le ale HIPP le na oisa vai. Whakusore ka whiwhi. O tonu lava i masani na oso mai ele masavalinga ma sopo mai ina. A o soifua le to ina o sua. O sua ina ele awala na. E mateo e whaile whawhanga whaiwhi au fo i leo whapea. Talo whai. Wa tele tausanga o mawai a leo o toi wawai atunei. O le tua o i tonu walia. Lea sa masani na o savali eng. Lea nga papai ngā ia whanga ofe ai alu le kuria le au. Aro i HIPP, koe whio sui la kawale. Koe mi milo kwa i ngā o i o risi piko, ai le sao masisi i le wafu i sale longa. Whatalo whatu whiu, waiangi sua, mana tua se o tautua a o soifua, a o ngalue fo i le kalesia, whapena fo i ngā luenga le malo, ia, ma le fionga fo i atu yoti,
Io, anisi nei o ia male sunga le ri e kopo. Bishop Yeu, ia, Tomasi, ia, masio la tofu, ia inga ngā sale longa satua, ia ile kalesia il nava i teimi, ia, o tangata lau whaipis nisi, tangata saanga le leile ngā ruenga le tua. Ia, ele mawhai ana whaangaloina, le mawhau. Taefuna nai, le musu tau amiti, whatalo whatu i Meleponi, whatalo whatu i tangata neolo o mai le Cold Coast. Namlo ulu papaloa whasila o Leolanga Kuresa from the Cold Coast in Australia, Queensland. A low level so from Ria Fafte Foile, Mafuta Mail Tato Polkalame, Ele au nanga male tutua, ala tanu siaki, mai. Ta mako sava valingi mara kangu ale ova kulele ko mai Australia. Moe, ya ele o maua fo ima. Pui o tau tulanga ole ngase ole koviti. Tasi le afe valuse la wonos fulma le tasi te ngata ua lato mai moa ia whapena fo i o na lato ua share le tato polkalame. Ia matu fo i a lato komeni ia po lato fo i a mawhawhanga. O Folau and Susi on the Semo, Nili Crichton, Talo for Lava, my Lola so from Ria, Toima Nava Sua, Faftai, ya, my Lord, and real weekend for Iate Uto, Fanunu Yoane, Te Porasel, ya, Vapefo, if we have a Lily Eskia Tovau. Langi man, o America le, my Momayai. Yeah, for Amelia Famwana. What's your result? My excellent. Fatalo fatu tato fale o loa e le tautua Samoa kales tete o mafuta mai le sunga sua. Fayoso mal faltua ya fina mal no falo o ina e mo tanto vaioleola. 14 McCarthy Street in Hunhei. Tas yele fale o loa e da. E me whai ona maua i lau vai leola. Maua fwoi mele pangi popo, le whalau vi vila la vole a sa. Ia, le nā anga iane. Le fionga le swafa, le mamea, le malu a whaiva. Mele whale tua ia me sepa, talo whātu tātou por kalame, ia me se fwoi i au tau le au whaasala lau, le tiol si ufongo Samoa, i le Plain FM i Kales Tete, le sunga Alex Fido, Tulua, whapea fwoi i a Momoti, tufunga masoe. Atalo fatu tato por klem malo fu mo tu ngarwenga. O lo fatino le sunga le fafenga malo lo man malo elder yo malo lo nei. Tu mama sunga le fafenga malo lo man malo. Ya tu mama mal fal tu mal angali I Kales Tete lava mal lo o le pa ia hotel o tato tunu. O lo o lala ma papa o Kales Tete fatu afe Rex le vai se ta multimai tai Shane talo fatu tato por kalame Christina Tenteni malo alo lava le so fu mria ya va per fo I le mai tai langi man Amelia Famona ENP Association ya va per fo I le mai tai Kerry Fatatolai, Porirua in Wellington. Yamana tua la to telefo tato le sa veside. Ya o le tato vai wala o le veside mai. Pe tau fiala on o le fai le lockdown le ai. O le tato vai o umona le stala o se ngaruenga feso soani ele fai o na tau fia. So the vaiolola is an essential service e mawhai lava o na whatino. O Rarotonga, miti asalemo tusi tā vai, po o tusi tā vae, whatalo whatu, ma lola soi fōmanuria, ia wape nā fōi ia lausu ati nei Ray Brown, ia ma e penesa whau ia kopo. Ia, lena, o lela tātu o talisi pes 2 minute, ia o ngā kākou, whato wha lo lea o lea walu su e me whai o vai. Ile nei fo ia uri. Ai ngofo le ia oi, le ia se mea lenga e whērua ai. Ia e usu sta i le lei,
usus ta i le rei i whaatonunga lo o mea. Tue pā whaia le isa mafuang te tau e mwhaiona e whelua i fua. Ngofo le il whale. Stay home, save lives. Ia le rei. Kako su o le pesele. Oi, e le pesele nāna lua tunei al sangato malaki. Na po e ina le luas fulmon tuptau sanga o tuana i atu. Ia, e whamanui atu ai i le ftalinga ale ngaoi o peta. Ia whapena fo ilo no whaalo mo le ai ngā lii. Ia masui umalaba le sangato malaki sa iai. Ia, ile taimi na pu e ai le nā CD. Wa avea mga ruenga mamoli mau wola. E tautala i ngā ruenga sa utou whia i le nā vai tau. Ia le na o whatalia inga le na a le te mai tai o Christina ia matu mai i le pese le na o le whai a wā ma le aisua vai ia wala le ngare me le kero le fia poko whakua ai fia o ai kua e wata toi ma whau e fwoi le ai me se asau se kama se sa o a fwoi mai kua e o mai lo i kaulanga mo se la ko kenge e ma whai pai po lo i kua a wafo ele fiongo fo i le ai ngolfinge ko kele ko ngolfinge makan ko la koi ele sawa i sanga me fo pe sanga fasi a wanga le mau ia fa sanga ku ia ko ngor kenge mo ma kan ko le ai kamo le ai ngam kwa fa pupu ka ia na ai olo tua ia tulo tua wa fai ma por kiki ala kama le ia si
Ia si ia fo ki kenge I marikaulang. Ia le mela. Are o kwa le aingo le kenge. Ia ngale ai swa vai amale mo popo ai. Asau ia pia vo le feme kala son kinga. We kalo fai. A o oi e wa senga. Ia ale mela na tupu le tautua mo oi. Mo foi le akalinge ia so. Ia wa le fa fonga le tunu ina ua toi fitu minute. Ai koe se fulu marikasi a tangata atoro le lua afe. O tangata sa nau mai ia e whai o lātou whiringalo. Vera ene, talo whalau fionga e leitino, ia polo fionga fo I lupe tali ami a ene a palota I vau, a lole sui fumu. Ria whatalo whatu le uso e te tia mo le whalitua, ina I le whanga I o tahuhu, ioe. Ia me se fo I le to tele le maftanga, sa iai o le fast, ia le fo ua tu tala loa tu lava ia ma ta ape fui la tu ia alo ia ia le ma poponga o le maftanga le da le fatu tu le tu Samoa o tasi le na ma popo ia o kilani ia ma lo tu fo ile maftanga le na ma fa pe fo ile fionga ile te fono ia polo te vau ma mea feo le lua ia fatalo fatu fo ia tu uma na lolo so fumuria lo fo lava papale watalo fatu ya Jason Lauli George Kiniselli ya ma lo lava le so fumuria fa perfori Amelia fa moana o seta tags ya fa titili lava fo I lo to manatu mai le yaso alele lua fe male fa oka kafe fe I ko wanga le mai ya ma lo to manatu mai le yaso le tato maftanga wa atole le iai le ono aso tato maftanga ora au mai le pese lo uso le fionga I la lo I te nari tautua salani ir kamale ya ai ona tawalunga I le se pese Savea ya awa fo I le tato maftanga I le so Alba kul pese le lo kamale. Fainga tā lava le alofa I le tanto maftanga. Langa o le feo o le timi. Sa vali e le fale. Ina lea. Pese lea mo oe olo mafau fau mai. Ma no fo I fea. Fele ke iei. Australia, New Zealand, o fea fo I o Samoa. Na yo tanto a inga I Samoa. Lau te whawatu le mata baili to ina mo le no matua I Samoa. Tata fatu le vea. Ia va pe fo ia si matu tina ia so alo le lua ia li I fa pale mata o le alofa vale ngolo makua. O le makua ke le ia fa pale mata o le alofa. And all I want for you is to listen to this song. La belle taofi, e sa o e ua o le fa maoni. Ai ona o le lalo langi, ma ona tu ina na una si se ai lo nei ma fau. Taofi, la belle taofi, se io e ua o le fa maoni. Ole ne ua o sau, lo te ua nau, le afoi o e mo wau.
Se le tue fiamana tua ai ba ai oi ele vale aloptina e fai ai ni tala fa appena isana tama le ai funa wa ulava na se ai ole atu ile ama I wanna lava moa u benina te malu lo fatu na au mayele tua moa u I ute fia avatu lo ualofa ia te oe lo ualofa fa angalu ni fatia usola fa atau no ota no oma onga ia tu mau le fainga o ta o me awa ete popo le fua itala efe avea imai ele lava se me mawai ai kisi mai se io fa ngalo ngalo atu ai o le itinga ai tu Vabe mayo se aso ai fa apa ia ina Fai le mu mai pe le fai nga kota o me Ja, le na, le fipes alle Nato Brothers fa talo fa tue. O ma fa balo fu tue au ga no fa o vai tu lima mose ve mai se kama brother se fa ka mo lo ka ngo fa ki le lei. Ja fa talo fa tu vai tu lima mose ja va pena fo ilo so Jason Lauli mai Sydney. Fa mai o Sydney la e tasi le afe lima se la wivas fuma le iwa cases a ua valu tangata maliliu. Ka lo fai, ia alo fangia. O tātou tangata lo alalam papa au I Sydney, Australia. Chris Java Burgess, talo falava, alo le so iwamria fa talo fatu le tofine. Te le ofa, ia masio tofo, ia inga ina te motu, le ta mama tua. Le Malu Nansen ma le whaletua I te motu lava. Te linga fwoi ma le tūtalanga e whaiumu ma le tua whene a Julie. Ia ma utou uma lava lo alalam papa au I nā. Le tina matua ia pili I nā Calvin. Whatala whātul tātou por kalambe ia te oe. Ia mo siu tō fwoi ia inga. Ia o ta mam tina matua. Tina ia e seta. Na I Tapitha. Ia ma le tau maftanga o le tō whamanusina. Talo fatul tanto por kalama ia tsoe. E ia le tangata na whailonga ina lo nasa soifua le vai. Son se ma vai tunen mo tua ingalo ma ia ia tau. O le tua fine ia Ria, Sote Ria Samu. Happy birthday to you. Belated birthday for you. I hope you had a wonderful and enjoyable birthday. So o le mulu, sau vau, vatalo vatu. Alo soifua manuia. Apena fo I le fionga I le totoali tofilau upu tongia alolo soifo manuia ia to tinamo si tofu ia inga nai mangele Chiu Ying Chen Chien talo lava malolo soifo manuia ali manu livi tovao from Salt Lake City, Utah talo fatu tanto por klame moe pizza ia o lea la o mai o mafo o fela study lo kamaro pem yo e foi mea o ngala kam mai a lo le pese le alo uso ila lo le ngal male mana to nu to tua te nari ya fa pe fo fa manu ya tu I sia mana me ya puni puao ya man fa mo o lo manu ya foi o lua mai alo pese le foi mai foi le tatou tala ona failolo merkako lo kukako ka apelo Please enjoy this from my dear brother Tenari Tapunu Tautua
le da le ai pole e yoe ele mo fai ona fa angalo oe le tu le da mo oe mo tamo lunga le de aso e na ua oro minute o le mo te ai dei ele tu la e fa yoe o le ata tu tau mamai o le fo sisi fo e fatili mo le ae ia ma le fa tu tenga o le mo seu I fanua upu masadi le tu ia o feiva Samoa e le tai le vai ona fa e lea I fanua fa tini lava Samoa I lau fa lalo lau pule fa lalo lea wa upale ai le yaso wa e fa tanga ida iau iau ke aluaku ke pese yo o kafa I tutodu o lo maota mo lo lawa o tutodu fo yo lau ta vale o se tala fo I e mali e kaku ke kalie ai ma ave ese ma I o tātou mafufonga e meo lave tu o le soifuanga nei fa I o le COVID ia a o le ai o ngi ngaruenga loka mangaruenga le ai mani ngai clubs o lo tatala ina ia wa fa pi o alo uli ma le fale e o so e malo fe e malo fa I le fale ia a o le mea sa o lava aua e te ma e I mea le lei e o so fo I le la I le aswa taiao ia o le tala la le tau taiao e fai asi ki mo le mea timu taiao fa pena fo I ma le aso ngafua tātou tālia lupe o maunu
toi o nei o tai au, leise me fo i tai au. Asunga fua, wala au, mō li anga, mō le teimi mua. O le contempt of court, ioi, o le tulanga le nā le tau whai, ki le wha msinonga, i Samoa, i a wha pefoi, le ula i le wha msinonga. Le usi tai ma le mi ngau le wha msinonga. Ula i a li i matamai tai wha msinonga. Wha pena foi o na ula i wha i unga. A wha msinonga. O le wha msinonga maulunga le tātou tunu. Ia, tāno whai. Ia, wha moe. Ia nganga ma le lofa le tua. La te atu lo tau seifua. Awai umala le lawina. Ma le wala unga mua o le wha msinonga lea. Masalo pe te uto e tolopo. Ia ona so o lo lea ma le mea o lea sa whai iei mafau whaunga le tunu. E ese mea tātou te mafau whau iei. Ona ele o ngana mai ia le tulafono. I lona vaenga 5 e pui ai ia ma whaamli ina le tulafono. O le atoanga o le 5 aso ina ua tua nai ia le asoiva o le whainga pānota lau tele le atunu. Awa le no tu whaafonga li ane i le saunoanga le fionga. I le sui pāne mia po le fionga fo le minsta o tupe maua le atunu. Wa vuto sila le to tele o tangata ngā lua i lalo le whaamalu o le fionga le minsta. Ia o le sui pāne mia fo le nā le fionga ia honorable tuala te vanga Iosefo Bonifacio. Lua se lau wonos furu montupu tangata whainga luenga i lalo o le revenue, Minister of Revenue. O tupe maua ia le atunu for its public purse, tu sole atu tupe atangata lau tele le atunu, le ui ai avela ia lea e whaasoa mai i oile minister o tupe. A o le tamala sao ia e o atu e ao mai le mea. Ia, datu nofum whaateltali iai i le whaatautoina, po le whaatautoina o le natuala toui o tangata ese. Tangata lau tele o le atunu. Ia, o whaapea mai ia le aua ne i whaatautoina. Leanga i le o ngana mai ai ia le whaamai. Ia, ai e taatia pea i le tulanga o lo iai ia le finangalo, le tō whaliuliu, ma le utanga poto i o tātou teitai. Ia, le fionga le tamaitai pāne mia, le fionga i le sui pāne mia, o le fionga le fonga talai, o le teitei fono, ia whapena fōi minsta, sini o le kāpeneta atoa, ma le wha moe i le vai asa fōu. Ia, o le atatou woe tale pese, o le pese lea Savea, e usu ma pese ina mo o tau, e wha manuia tuai ia te oe, na ia manuia lo o fiafi, manuia fo ia o fuafuang fai, wha pena fo i leanga i atu i lea soata e au, le sapati, o lo o mua, ia mana le upu fola i lunga o le Zoom, o le au whinga luanga tutofi le tua, o tau o tamasa, o feoi o le langi, ma le ngā luanga pa ia. Ia, whapena fo i o tau whaletua, whata whai tau langa e fia. Ia, mai se fo i pa ia i ainga ma te pa au, o lau tau tō wha, whatupu ma le tō wha whata mali. Ia, o le whaututanga o fo i a te o tau o whale o polu tutofi, mai se sau wha inga fo i a tina ma te mai tai, sau ao whapea fo i whaletua ma tausi, ia, ma le mamalu i aunga whapai o le tunu. Manuia tele le whanau ma malolonga o whenga i pea, o te loa wale pe ia e fōringa mai e luas fulmon tupu ea ia nisi o meo mai fau o ngā sanga se fau o lei ia aso. Wafta iatu ia tautou malava o na ia uo ma paanga i lunga o le Facebook page, whatasi fōi ma le tātou YouTube page, ia whatasi fōi ma i lātou o lo whaunga ina i si forum, po i si fōi fola o le teknolosi ia whapena fo le social media be o le Instagram, whapena fo ia le tulanga o le Twitter, ia ma ia manuia te le lava le awhiawhi nei, ia ma le sapati ia te au. Ta ina le pese le a Savea, o whaingoina e mana tua pea oe
ele mawhaina ngalo, ua o iloa wa e alu, ia e whainga tā lava o na ngalo o ia te ao. Well, that's it, Samoa. Thank you so much for being with me the whole week from Monday till this afternoon. I wish you well and hope that you will enjoy the rest of your afternoon. It's very cold here in New Zealand, and I wish all our Samoan friends and families around the globe a wonderful evening and also a very, very safe weekend. This is your host, Savea Pista, Tamalelangi, Leulua Ili, Seyuli, Al Harrington, Tumunuvao, Tangaloa Matua, Te Umatavu I Lavea, Soifua, Maia Maria. E whaangalo le whainga tā, e mana tua pēr o wholinga. Ai ona ulo ua lofa, o oele mawhai ona uma. Ua o iloa wa e alu, ai whainga tāna ngalo o ilo whatu. Tau mawhai e whaangalo, ai mana tua pēr o e se aso. Pea o tau talele sao, e manu malo la lau manao. Ua o iloa wa e alu, e whainga tāna ngalo o e lo whatu. Tau ane o la uwa ai, o loa tutu whaatasi mai, ma la u whaalonga wa e whaatofa mai. Ai tu mau lo lofa mo oe, I o uaso o te toe. Ua o iloa wa e alu, ai whainga tāna ngalo o I lo whatu. Tau mawhai e whaangalo, ai mana tua pēr o e se aso. Pea o tau talele sao, e manu malo la lau manao. Ua o iloa wa e alu, e whainga tāna ngalo o e lo whatu. Ta o toi fui le pongisa, le whaangalo le whainga tā, ai mana tua pēr o wholinga. Ai ona olo ua lofa, wa mafua I nei mea uma. Ua o iloa wa e alu, ai whainga tāna ngalo o I lo whatu. Tau mawhai e whaangalo, ai mana tua pēr o e se aso. Pea o tau talele sao, e manu malo la lau manao. Ua o iloa wa e alu,
find the town nga lo e lo fatu. I find the town nga lo e lo fatu. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Te mana tuaina le tama saninga na osi ata matala e pei lava ele ngata ai fa atauva lo manatu ile ala o fa atufa mai Galu olevasa Pe ana fai o saumiti Tale toi fiala Ilo te musu e ala Ai uana o ita Waloa o na tama futa Malefa te singa Tali tonu mai o whainga tauna whaamuta Ai wali mai a O mai le unga La upele